ba ne be pray japade na kono na busue mu ana ebe wi ase na sa oba na wono na koya bontusu ne a oba abusue nim no woni fie ma no ebetwe meanwhile wosusu kunu no oya ukunu no ye bema ye che japade ne din hyadanim ebi kura ya na ni ani o we dey say ya nya na yikura nya bi but a man dey ni ye sinipi esinipo say asumasi abana ajewa emfa we ma no ye emfa meta wo ma we ye emfa mentu ma we ni acheche ni nyina so be ma ne beduru no na we nya bi ebi kura timi ye ne say o ne be ma ne hwe akire mu omo like omo chidom okay na eno na nya dia say me say ye 5 e ma mienu na me ma miensa na say papa japade wo ho no ma e just feel say me de mama ne erama na pasegu ne na akwa na akọ no de ye yi o mefrim eno na esa na wankasa no onfa tan bi entowa wo manimu mama ebi wo ho a omo nhye da nyi omo mfiri mu say yi mo afiri mu kura okay but ade ma ni benya no wo be ma no unya sa na e ma no sometimes e bi ye ne sa okay ha say de wo hwe papa ne momo de ne say de sitie na onya ne say ma ye ne say de bi mu ye no kwata say be man ka ho no yes ebi timi ye no say e ma no de no portion kase ne nkoma no because say ma no de e ya no mu say ma no ye mre sa wo ye kwa aware no bibia betimi asi okay wo be ma no so de so no na say kofo sabi ne ho aso na kwankoro ene wo kofo obi ato ne ho so na nipa ne mpese wo chena bi woni mi nua ba bi chize ba ba twi wo fie enti no ene ajapade no me papa wafuma nka ho enti me nka ho na mi nua ba na betwe because many be alomo jata wo ko ware na ene esoro abofo wonya be ma ono oba no adane kokonyi ni obeginam ai na se ajapade na ye mense no modia mi kunu ka ho okay no ne akumafo no enkumafo ne ba betwe ajapade no ho mi wa so obusua ne ye ka onka ho oba na mi nua be ma ko ware na ba no yes ye onka ho wo ba suja enkwa no behwe mu ye dey sa na me na me soma ko ware e wo be ma bi ebusuim na de na me mpre me kunu de na me pepepa de na ya na ye ne sa na awia be ye be ma no susu ya ma ne bi enti upri wo kunu de a enye ye enti de ma no sunia ma pre ho ejapade no enti wo de ye de ma wo no na wo ma wani eku ho na wa hwe ne yie na se daachi bi ma ne susu mu na so wo kwa ware no na sa anye ya ma wo nipa kora wo ba wo chi a wo dane wani a ehwe bibia nim okay what ne won sa eso bibi mu okay na timi am watimi ayedai asa abobra na sole gina wona so ebiem enye sa dia mama emma be ye moboda bia sa yes na say what men can do better because adie no we ye continuation of enra ye nkomo ye boy ye ni revelations a eyi ba na maka say no de ni feedbacks kese ni nyina be ye ya wada but just to let people know say sa adie ni ya ade a ekoso pa utie college kren no mo frɛ ye na ya ka ma na ya ade abeda ho oh yes efie japade ye mfa ma mema efie japade ye mfa ma mema nti won sa na ma no kenten efie japade so emfa a time beto anuanom ntem nti be ma no kra se bi o wo bi kra wo hwe ne papa na wo hwe ne maame kra want ne no ho enhwe ne yie because oni sa papa japade obawie kro de command bi ne erama o de come era o mama papa se go mama bi wo dwen ho sen mama it depends okay eya na sometimes sabio eya yonkofa eda awofo no ne manentem penra nkoma agi o ma bia na free ba ne bia ya tete ne ade enyama ye tete yes enti ade a wo de be ye o maame ade be ye o papa eno na be kire say ne role no wo be ka ho ana say won ka ho papa bi ti ase maame bi ti ase but we see ne bo say me ba we die ma yi na free me mem because of the why ade bia wa ye ne nti won ka me ho biem enti say won ase maame ne say bi o educated papa no educated now wo lawyer no wa frɛ mo frɛ me lawyer mame na wo ne da ne mpati o boss sabra bi kwa na odi wo mo o so lawyer be hwa de mame o boss yi me ba akuya edin free mu mame lawyer be busa ne sɛ de ade o se wa ya made o ka me ma wo no ho a enye ye jeni free me bi na pie wo ya lawyer ni on de waka na ba ya ma no wo akwa ye no wa ji odin afim entu de o dwen sɛ tete de na mame ye ye na wo ho no odin wo mu mame ni wu papa ni wu bi a ehwo ne yekoyi wo na ba ma lawyer abegina so akenkan lawyer be kenkan no na wudin ni mu wo ba twene wo awonti ase wo betu anamon wo be kwa enye because ebire bi a wo ye na de bi ye ne ya and wo call back ne lawyer e ma ne be yi wudin film without who notice
nti woni mo hye na abu abon na ye woka yo etefo yedamase papa panche bia ye bekọ pegi ho so na ye no edi nkomo na enne ye discussion no follow up of enran nkomo a ye di ye no efie japade ye mfa nja emema na wo adwen mu na de ntina fu say ye nananom hyehye saa de ne de to ho yo Aunty Bea medase ye mfa nya emema eye akamemu ha because of say omudi enade okọ esro ho so a saa so na omo so adane no say ye mfa efie japade enja oba na emom ye de ja bema because ye di ejade what I say aha no eye sisie both ways nana yes okay. Both ways no so twa onuamba papa wo so o ma shawo nyina da na de na kasa kire onuamba sabi sister acho wadam fompo ana mabontia wonti me fo mi ndina tem keke si be ni pana ibibia ide akire samba jo se bia onu nua be kasa mo se kwase agimifo kwase abema te se wo ye nipa na asem kakra mo kan sister na so so anoko ka bia ba jo wa e boni ana nti ntokwa ba mudi mo ho atem ndo di matem papa esim kwase agimifo wo ye nipa ana no tia me bebrebe o ko kempe so wana odi enye akwa keto timi di unu apanyina tem so on ka fion jimi fo be ma aba efia kuntan ye hia no ba wa ye hia ye wa ye hia ofia ha obra ye me man nan sister ade na me nko an hia me na wo hia ketwa de kia ma ketwa se me ba o na ebie me panyina wa America se enkwanya se na o ye on pre ketwa di machi na de kia ma no na de kina sa ma wo ba akwasi asare and o school se so me beda boma na ho bepie me on fa ki bia ma me ne e ma me chira na me kafie no na on de obufo wuram se bia me ka me bia aka se me na menye unia ba ko na o se se bia nyame ato ne sim onu so esi dan wo East Legon no te wo se sei no onim de ekoso nyina onim de ekoso wo fie ho na emu nsensem nyina onim de ekoso pa onu so odi ho ayechi wachi ana odi oba na chi na o frɛ na aka kire na den no woka do kan se ade na o kafie no police for the cancer police mo anka se mbone but the here say ade so ba koje permit e bia na e kemefo bia no pesin no permit so so ntin kwaje permit a budani room e fa container na e dey esim so budani room a na we so enye ya from court aban be kan asema ma na de obeso ye bia betima e dey aye mesime tutuma ni hwebum kum ni fa mintimi ko bia bia amahwe Akoma fema de bia mudi afafra asem mo se ya mesime dwane beto am se na atom ofie mini kamafo woni lawyer ntimi nko court sika nti e fa nko court ma nti dwane beto Akoma fem but before me dwane beto ano omo so aba be chime twan to atom so say mimi case order no enya e from no enya enverify to some extent say ye person to court or enu no obububu no omo charge o mama me maboka menya adwuma be na otwini akora ekura mintima no kosu akora ekura e ka me bo kan nya menya adwuma biem ndidi medwe me ho ehwe nyame akwan ehwe cases ni besie omo so be fam kwansima ade ya mitifia police entatata abante osusu ni aba so osusu boku am say dang san o kan atwane me enko police su entini police ni nyede entwe manso ay aban nipa o say aban si yenyan e ko bisi wasem so mi di na no akọ police station street ko ya na kwatra kanta the friend chief man say I feel wa bre ani efficiency bebrebe wa bre enti omo fra na on se dey person to court enfam gotum wa bre ade na we ka sei ise onje boka sha ko si mo fama sam enko ko ka mu fi asem o se enfam enfam gotum okay abra me so ma sam o dada omo de ye de on boy no se de mu tum se afọ one tum so mo takanta so man tankanta minim se bi ye hianinti enti wo de ne kosi sen wo sister de na ko report wo ne kosi sen bacho
Mrs. Sadiana ono ko report to me no se osu be kunu no ono ko report to me na ye be fie na de che no mum ono ko report na ye be che me e de me tum for how many days for ewia kakra tu and almost 738 okay kwasi for so kase o wa mi no so be kunu when say for so kan say e police station no say men kase mi kunu men kase be kunu na on kama say ye for so kase ye for so pacho because me hu dem I say me for so pacho na me para chikincha me para cho why na kan say for so kase also be kunu say e police station no o kase me para cho why na say police for no one say me para cho na case nye dey enkoda am so me nya bone okay na me tun ye dey en pacho sa ko me hu bone am me mu na me bone na me gana be to am na ma sa ko say my complainant tend to accused Oma baba lock me ama mom di me bone na be case no they are out now and inside what do you call it prison but them one day ya be prefer no court mo go court mo kama sem court go kama sem so a omo de enhye omo ya pursue to court straight say mo nko fie na de kina mo mra na pursue to court me de adima tum so me mpo bi mpe be ansana me nya bela ya ba kokoto en kokoto en etuje obisu asem me se me tu ani ento me ni sika sika da mo sika kakra bi ko ma me wu ya adom na di na ma Kristo adom ya nti dey no mu yi usada no na msiga ishe moto ma me be masika ko ma akwa na ko suku na otwe e bi etwe 20 fees kakra anso me ni sika na be kwa nye sika be for say family issue mo se enko kwota ye mpesi unu following day Davida nya sa antenti ase madam antiase esa madam antiase madam ye wunua no madam okay station officer okay anso antiase say minisika sa ba asem kwa na e be obi an kenye sika semo ana akoro report case senye sika semo anso okay se mi be ko fiam se mi bi kakra mepe 200 bia ere amam ko na me se mi sika kwa na de shembutu anu na me hwamba mo pesika de ne monye no me fie ne me be ko to ana em beli me o me sika de 200 o monye me fa min kan na me ya ne me pra mo ya 300 ansana me be fie we ya da ben asem a enra echi ye me nda no okay me be fie no oh baby 87.9 se me ba kokko to bra me nya bone ele me ko to afia se bra me tim ba fie papa ewu a che dan minim nya wa America dan obia wum aso ba be se me nkan obi ama me first case se be kume abechina be no anam so wo ska che minti na se me mum ye me ko tuban dabi ni dwanko to bia mi dwana ko to Akoma FM na Akoma FM kan se bi sei se bi di fa atiefo ntie se manye ni ya atiefo ntie se me na me ni pa bonefo a atiefo ntie se fie ni me kan wo bia atiefo ntie minim se me ka fie ni wo bi minim se me apanyi kan wo minim se de be chi kan wo minim se de to aso kan wo okay ekope ni ben se ni na afedie me fifio me fifio e be kume e be ban ma kokot adea me se me kum me ma me nuano ye da se am se obi ni evidence bia am se o man record evidence bia ma o me hu evidence enso mama me force accusation e na to afefie no am Akoma kuban kwa na ma wo no no na kwa no kwa so no omu yinyam ni me ba bia o fie sa omu to me ya ba ba wu ya ka ti se me abia waje fie ajanka ne awisia me bre me na ya me ya don be bre ni se me yare fo me wia no koto aduane adi na me ska kakra dia aduane ma akolai afedie me wia me do nsu to bre mo onye sto bre mo ma me hye bibia wani mo afedie stamina minia odi atwa ye he he ye da se papa afa na won komo no ye ba bebie mu na nsem awuo mu no ye bie ama etiefo ene ye nyina ya te ase ye na ansa na me ni nua ba ma
akwesi wusu maybe san nsem no wa cheche ye mu ye mama ma 3p garlic mixture na enom na oho ento 3p garlic mixture natural garlic ena mpanyifo achim de egutu amu ye de ewo kakra e de afra se be ya ubetimi anom ama oho ato 3p garlic mixture e boost immune system no oba wo konfiche wote ya wa akopa bi na enom bema ojonso oba ojonso na ayeden ama wa 3p garlic mixture uyefuna ye kapu ediwanim oba de ehu aye uyefuna 3p garlic mixture no ebesiesie ama ho aye fefefe ama yefunu no so ate ede ama obenya bi wo pharmacy chemical na herbal shops nyina o pedodo etua na ofre piwak natural e wo 0248928824 0248928824 Grow Fine Herbal Tonic enso say onan eye otititi onsa ye otititi wonum ato oda wontimi na oda kakra mpo na osori a na honam aye oboho wa bre te se de okoda mpaso no ukoye adwuma bi oba wubu nsa emmeye menstrual disorders ahodo nyina ebia na ode na emakra ebi wo so eba tot kala no enye krogin tum se ya de a mesro how kope Grow Fine Herbal Tonic ni bi na enom we eye mojedra ye di koko na aye unoma unya side effect bia ewo ho Food and Drugs Authority agi atuma ye tonto unoma unya how bia ubenye bi ewo pharmacy chemical na herbal shops nyina Grow Fine Herbal Tonic nso omo aka enam kroma airpie Grow Fine unye bia na wato ebo no enso wo form se be ya obia betimi atobi for doctor ewo 0244 596532 02 Kosivi, and you bring me and Kosivi. Jisakuma, Edasion, yet mediatina, order. Jisakuma, Edasion, yet mediatina, order. Akoma, Akoma, Christ, Nasubie, and Camo. There be a Muobia. A group of father say, I am not midweek services, no air doors, papa. It's Sanya UGDC. Ne de enne ye de nyamisha ene de mamu apaba ediba enne ye dwumedie so me de nyami enhira mamu ye de ne wo se ne ye spiritual world na se be spiritual world so aya na prophet no o mu ne hu ade papa intene ye ne prophet bi bedi ko na minya dan na di na ka che odio bi se enne wo se iran ayo tai kana se common we ntie bia na wa ha ho papa yenya prophet sana ya de fa baby and that topic near the amane dia hwe dem ni be ra baby bi esan say wo hwehwe na edi eduma no so etu nya na fa ni ra baby na ye nya ma bi ayenti ase no prophet no me ya no edi amaye ka se kwa na nya me do okra ye nti ase kra mu ye nti ase o ya bra ko 87.9 good afternoon ya ma kwa ba de ba akoma nsam dwumedie so ewo akoma 87.9 Osha yen enso e Facebook, TikTok, YouTube you know masepa enchebia 1 na ye call Onia TV enso tibetimi akache Onia se 1 ono so betimi ahwe yen e wo hono na ene the motivation na me de ebro esi ye nim achim enso iti adie bia wasa wo ye no ye ne ne as if there is no tomorrow because ye wo hu no our plans for tomorrow. So I didn't know second over to me. I was Akoma FM 87.9. It's a dear be a sewer to be and never to me. I am when you are for your wife, get the Anna Echna and two. Make a way now, make a show be and run it off to what share them for die yet. The bush you need be none of your sorry yet. The bush you need a few. If you are a bush you, if you are bush you, it's not the need to say, I did be over to me. I am. Yeah, I mean, if you see the corner before me, I'm finding before sit down. So, or see it here, or call hospital, or one anti hospital, go to hospital, while you know, go here. Before, and then I'm fine. Say, I was saying, Tieni, before near Benquino. Why in the bedi? The obet me, I and Nebiano. Yeah, tomorrow is not for you. It will be our share this year, Biano. Ye mobia yako irade onchechi ye nyina ye re e wo kwan sonko so eye akoma musem dwumedie na ye de ebro no meni menua ewra enenne e wa ha 3rd brigade oba no wonti aposei Peggy wo yare ne rediem enti adwa Peggy baby awo bia no nyame onhraw
na on sa yare why emrepam ni enim se won so wo ba be kan ye ho na ye de dwumedie no ye de abrem na mom ewrade nyame adom o wa ha nti no ye ni era ebedi enkomo sese ya era Aunty Bea. Good afternoon. Good afternoon. Adom. Now so. Me who say me see prophet me mboni di no ra ha de nyina si ye. Osofo nsam nhira ye beje. Enti yakoyo nkotodwe ni magi nhira. Na se na wo so pe nhira bi na kama menje eh dabi. Sa. Di focus ye say de wan gine nsam nhira power brand na bom puni dia na wa yo. Wenta isi. Me makọ no wado. Me nya kwa ni na. Eh no. Jo. Na watu wa anyame adom makoto no magi yes enti ya da prophet has obi apeso who prophet cry never bon mo yen kan da ya keeping you in suspense enti nana ya wutwa ya twani ya ha said you watwa man fan to so sesi ai ya peso obi abe yeah people in suspense how much are there production team mo de na be ye boni dia maka say de motu nam and then you tu nam enye you so betu na sesa de na ba Emra of an kasa ya si I'll come I'll say ne fe ara ho ye de nyankopadom na wo so ye de nyame asepa me so me ho ye nyame adom ye ho ye pegi bebi owo bia ye man speed record your plan ni e de wo yare wo so ba legend ka ho pegi yare no yare legend na man broken na di okra na pegi hu o legend ho a won na me ya no wanwa be ma so pompo na den wa bie na si aduasa me no aka to se mpo ade na kodu manager anim waka cha manager twan se chinchina donfa pegi so se chinchina legend me ka na metu ne fu no ti yanka ko wie se ti ono ane jejereje ye tu no wara jejereje on ti ase no on sofa hey yes when tete ma wan when watch on one chirem wa fa when tete ma wan tete ma legend yo eish say me dan de wa ma han sam esi wachi no me sen sam esi wachi no so wa so na o se ma ye ntwa video ni picture bi eti na wa nya bi no pictures and videos allowed them bi ya obi a ntwa hwe so ba wa ha de anka hu bema my microphone on eno kwa de obi kan na kan legend adu mo de be ya mesra ha me TV eni pegi speedy recovery baby a wo yo ya da tiefo ni ahwefo nyina asi ene ya ka che mo say ye ba bebo enkomo na enkomo na ye ba bebo no mi ankasa no me pese me sua de wo mpa na me gidi se wo ankasa nso a wo so wo betie yen na wo behwe yen wo so wo besua de ewo sa asemi a ye bekan obi wo hono mo si ohia adokro no pa ejuma bia e wo se wo ye se ya hodin ejuma risk bia wo se o take bia wo se odi ye wa abrabom no o take nanso otare ana wa che se papa ne de no kan wo se ai se nkroma gudan no o de ne saso mu ana wa enti ye bi bebi sa ye ho se ohia na adokro wo no me de me nka ho ohia na adokro wo no eye no me eye duabo eye ebusuema eduade ana se ebusuema eduade ana se wa nipedua no na wa ye bibi ena ohia no aba wo so na ye special guest a ye nya no wa ha no mi bo ni din na mu hu no na din a ye nyina ye didim no oga na ha ne worldwide eye eagle prophet so me kan okra ho adwuru prophet good afternoon I mean sure papa say no so be ba be kire yen semu nti me gidi say na obi aso betie o na ohia na ya na ye fema ye ho na ya na ebusua no mi bi na edi ye nya na nkofo ntimi nya wo mo say na wo so mu sinya wo mo ene san komo no na ye bebo ene igil afede na nampacho betimi dia to igil prophet so enti pacho fa to igil prophet so na ye wo say igil prophet ye ne ba bebo nkomo no enti no igil prophet mi boni di say dia obi anim no God's Crown Chapel ono ye general overseer founder bibia ono a na wo hyem kombi some years ago ye be hye program na se be ni kiama na kade ohun ye na ade ni si ba mu ne se mu hu komhye na ya mu nsia na okwa ya na ebe mu no ye be mu ache ya se ya na ye nti ase na era ye se nyame ya adoma odobo sumi na ye besi mu ye bedi aka 3 days enti meme na 2 days gra na ye si odobo sumi mu no nti ye si odobo sumi na Akoma FM ye di bibi ba bibi bo bronya bibi bo odobo sumi we dey bronya in February blind date experience blind date experience and that so yes ya to show many no cry no and me fe no
na me gidi say bia from Monday there ye the details ni nyina beba nti kakakra bi che blind date no ye nye de ye mwa ye ho say mama my yamati for akwaba na ye ho aha na ye nka ncho mo se on sa akoma de ye nya ye nye na ye kase ye nso dia na ye na pabni mu ye ya ye yi yem ye yi akoma mu ni yaje na ayefe ahye obia de animonyam na bibia so atimi akonkan nti monhwa ni mu se nyankopon ya adom ase de yaka no ye blind date akoma ye de bremo blind date experience nyankopon ya adom ase de ye nyina nim se February ye love month no sa pepepe ene ya hyehye no ye de bebremo nti ye ne se wo hwe na wo ye single na wo pese wo mingle na wo ya ade na wo setimi so bi so a Shia ye edari anche the date ne beba ye de venu bibia ye de beba registration won sensem ne ade me si we date rush ketwa date rush okay ye de ebra wa comment ye nche details ni nyina beba out na wo so hu kwan befa so a wo be involved na edru wonom a me si nyina beba bi esan si nyina ye single ye de eya to yeso ye de tabu ato yeso ye ntimi nye bi nti na so bi su ni beba obi be hia ndofo ene sane ye singles na ye word me hanom say no wo be some blind date ye ne awu mo hwe na bi na wai ono blind date ye I know no so ofa de onim de ekobia onim fom papa enti efo ye da masenya me ya doma me gidi se Monday de ye station manager obe permit because near love month ni mu details na say ye be register age limit ne sanya ma ni nyina no ye de ba beto dwa na maba ya blind date ye ho nya blind date experience na enne me say your topic I ever be discuss yes poverty is it a curse, an inherited something or self-inflicted nti ohia dokro na adokro na otare ya na awai no wa na waji ohia na ama ho wakoye bibi ena ohia na no wonam ana ebusua no mi bi ana say den nti ene ye dwa honhom se ne ye wukwada nti wukwada ne de ye honhom seb na ene ne ebedi ho nkomo na yenya Eagle Prophet oda asori aye friend God's Crown Chapel ahojo da ban ono ene ne ye ne no eba ba bedi nkomo na enra ye feedbacks no ye kan ye nua Paulina asem se Paulina de oye akoma mu nsem ye special project nti ye kan nsem nyina wie ne enra ye sorry na nipa be 15 asend this guy ye bobo mu nyina mu din ye sorry ye na ye call ye na no pain so ebi mo so de omo de aba aso Doris Fojo Petermond Edu Abdul Nasiru Al Hassan Jonathan Abobi Aliya Muhammad ena Moses musika na mo de abreye no ye da se papa se mo pese ye boa na Paulina nyame ye na dom na otimi sorry nanti ye nua ba Paulina 19 years a wapon adwuma aba ono ye na adwuma kakran se be yanko aida so be ye police ni ana se obekwa akọchira de watoni forms nyina na skani fie nti ono ye na adwuma kakran se be ya obenyi ska na okọ adwuma ba adako ni nan mu hyehye no ne sisi mu hyehye no oba tan ekofa nsuo hye se mame fa to me be na so ne sisi ma na no ano no from August of last year prophet is in trase ontimi nante ne nan nyina ebubu from waist down uti na wonte oka na wonte obo na wonte e na obesu che oba ha no ye pagya do gu nsa so sabio bra ya ye taxi driver or ye good Samaritan edwuma pa oti omu fie nti ombekọ ba bia na ono ad ne taxi na wasesa akrai sabio 19 years no odinegu ne na so e na ombesu kire ne nsa so sorry ne nsa so na odine ebai ombeka omu nsem nyina na ra hosem omakwa asofo ho akwa konfo say dru say de obi abekire de ye ti konfo ba akoso omukọ no na konfo nseme ma weduro no wapu ne maame no ansuo hye ne bayim punu na otade aba oba ya say waist down no on tehwe enye sensitive to touch nothing nsuo ne hwiegu na ha mu ho nyina nsuo hye no Paulina kran tehwe ne maame ba no behu sese ne bayi ne nan mu sabio enye na nsuo hye asen aroma na kosua tuntum nyina nsuo hye na asen akokeka ho ti obeka che ne o se etiefu adaro ma mobo ayen ya ne de cost in John of God Hospital dua ya nkwanta doctors ne hwe no physio ne ho nyame nyina na o se side ne ba komfo anochi doctors hwe no ne ade na o say toto ndro bi ma no December ni mu be 6000 7000 de na ekọ ti nro no onum wie ye no before ye beto ndro na ma no na obegya ne nan a na emma
ne sisi no ba hye ne saa so pese oja ne nan ba de janan ne mant ne maame hye gloves na ordinance hye sabio ne to na we yi ne janan no aha nti mo hwe we dia mo se bandage bi cheche ne nan ni so hye na hye no no e na yasan ya bandage enan no ba nyame adom ye to eduro ne ma no December ne mu na ne de na afi ono ase otimi janan na onte eya obi ate said the first now ye nti doctors say eduro na ye to ma no on sign repeat biom for another 2 months na omo hwe the next phase of treatment ye betimi dia ma no nti enra ye ma feedback no ni ye kan ye no ehwa na etie for madaroma mo boa ye si we de ye akoma mu nsem ye project ye hwe se ye nua bai obetimi ejina ne na so biom nti ye momo number no ene da ye TV screen no eso no ebia na ode wutie yen e wo radio so na opese oboa na ye topoli na ndro no e de ma na 0530507849 0530507849 edi e beba no eye Akoma FM na yemboa Paulina nyame adom police fo no friend san kon be ye medicals forms na oto ye no by the condition no we ntimi anko ye no kwa so koye arehosem papa osuye saa nanso yare no nti ontimi enko nti dia akwa akodru no nti nyame ye madom na moboa ye ne a ne next face of nro na wo say oto no na yetimi ato e de amano na yahwe de onum wi a doctors no ebeka mame bradem ha na ye ne prophet ye be hye ye nkomo na se Eagle Prophet God's Crown Chapel ono general overseer founder CEO bibia ono ane da no na between 2016 2017 yen kai etiefo areho abusuamu enkom hye bi bai e wo Kintampo waterfalls papa me just me free one no pacho e de na hu ne saa mre ne na wo kawie no pacho de na sie eno de we ye warm up e di bie yen komo no sabre no na me bompai okay enya me nko a me ne masofo okay na a host na your icon predictable okay Satame one of the FM stations and the only host here on the yedia bako and I'm host here and it was it came on me same ye D4 and Aunty Bea many who are there no to say the Akoma TV no bebe Onua TV no so me who say nkola bi enya accident no mu nyina ewu na bu say wade say we ye den na wade say excursion na am say hefa no say Kintampo na am say adai no say de ohu ye no sa pepepe ne besi but ma omo warning na catch omo say omo njai excursion no a omo ko te sa omo ku nkola ntimi hu ade na me boaboa no as a prophet na me start say me declare me me hu say school be call excursion o Kintampo hwe no man ko omo de nkola ne kwa omo be ku nkofo ma oh and this omo person omo de nkola ne kokra excursion na omo change place no okay omo fa nkola ne nko baby ana so omo nche nkola ne sika emma omo in the course of prophetic no ana me bisa wa say den na me betimi aya fa ho ana erade si nipa bi wo ye online Facebook okay no si nipa bi wo so nipa na otie no oka nkofo mo organize ade ne ho no ento no be taking it on and God being so good it was true wow after say incident ni see ye no ana nipa no ontimi nda enkola na ihunehuna no ontimi nda no ba out eno ono ankasa be confess say na ade ni say up to now ye kasa nipa no wabodam oh I'm telling you just oya so den yes oya so den wabodam ate say why basa a wonena nenam okay because oje on say most of these prophecies no ya na gofo bebre nim say sebi edifo na di pedin ene ade ntuko hu sofo bi na sofo katen so jawoma sema o na we de opedin bi keke na aje ene osa aje 5,000 Ghana cedis de wabodam bachwan esa ka ho na obehu me kura ba na I too late na oya so den ma Nyankopon ni ntino wo so ntimi intervene wo nyame ho ma no sa de na si asi ena nkola no hunehuna na oda wo hu nkola no wo nani so omo tata no serious pa yes enti say aya nkom hye ni bi basa na say mo ka kire yen na say ya aso den na esidi a mo ntimi nye ho hwe ene o ntimi nye ho hwe say caution na mpa info so bi eni wa uchini fa wasem pako
aha na yeti e se wonim de wo wachi aha me mani na ehwe wachi ama ho na won so wani na ehwe machi ama me aha nti se obi ehwe wachi ama na o ka kire wo se bibi ba na obaji ho chi ne asese wa ti mpayimfo se hwe machi ma minti na atwe mienu enam na eno no ebasa no so aya na de bia wo se ye ka ne bedwam o se na nsen mu ba kakra no police for the sabio tabo to mo so na 31st night no mama nhye nkom because ebe do stage with 31st night no be per prophet be etie say Aunty Bea be ware and Aunty Bea be wu a mo kama ye yem hyehye yo na wo se de bia mo ka ne bedwam ye ne na yete na ne na yete no instructions wo okay aha anti ye wona bi wa wote obe catch of say ka ebu won so obe catch of say menka okay aha anti instructions na ye di so say odifo bia ko yete say chiame de ohene beka no na obeka wanka oni kwan say okasa ha anti say ohene ne wote ye friend say kokom no okasa say nye bedwam asem ha but onu pie bedwam na so okasa e bedwam asem ha anti sa na ye de na tie either it's a privacy or it's for the public. Nti bi ohodi amuku nipa no kokom na mo ka kire wo. Okay. Pacho. My last question asani abane to send me kai me send me nya we die. Okay, production say yentie sa 2016 2017 prophecy no. Yentie kakra bi na ye wi abebi san say ono asem ni si ya nkra dodo sa free mu no. Ono as a prophet no kra no. Sign na no ho esiye na ye topic na ye be discuss ne de e wa ha ye se poverty ya na ye de ma ye ho aya ana ye no maybe ene da ye so ntina oye adwuma sadien kra wondi yie no san komo no na ye bebo na we de ye de prapra kwan mu ye ba sese ya obi nkasa bone mra nobody desire for evil yes because kremosi o man mo he dai otimu bi ye to bi are sabala to enti ne kasma ade a mempe obi bi asese me mesam kom na bebem mempe sade no especially evil ones me chinikura me tekla na bibi ya yam na me ho je sha me ho ye bompa ya katse rade atofo no mo me ye bompa ni nsi nyoma bia no kwan katse rade me sra katse rade apombia etina tuobia so mo ya say ya boy nsama osuja enkoho ensaino fire Jesus me unse school bi be ko kentampo on be ko excursion mo nyina be Jesus Jesus sa school no mo hu nipa bi tie me Jesus on cancel sa ayi on friend say kentampo trip excursion no so there on cancel Jesus on cancel trip no se sia me se on cancel trip on jet ni ya mbeku nkofo ma Jesus onyame pese mo ko sika na ma jejene mo fan say next time mo papa sa kentampo kwan so mo mfa so Jesus mo fan kwan fa ba bifofo mo direct you know your friends say excursion mo direct Jesus I'm talking as a prophet of God aba me hu bibi amenka Jesus for me nsan kom nyi sika mfa nya hwe Jesus me san kom na me nya sika wasase so me wu agya ho na me bu matan na ma jidi wasase so nya sika wasase so na makoda ne kwase ampanyi no nyame anim fa so be na wo so the more sam kura sha mun chasa trip nim mun chasa trip mo ko kentampo road ne so sa kwan no se sunyan kwan no so na nya sa se sunyan kwan no so mun twam mun chasa trip nim mun ko 96.5 mun kwa makunkofo ma apa ye bompa Jesus and then because so sunsumu yase we say about 12 aka 5 minutes now about 12 yes sunsuma ben da yo Eagle prophet papa okay yeah o share sa enkomwe 2016 2016 wa wo hwe say yakra wo yemu ahye wo I was sick kwaku ade me after that no me tie no say so deep like this okay yo yam fast da ma ye nuanom ebusuan ye fem ho na papa na o preach an komhye no e ba ye nti ebusuan for ye damase for this clip no asem ni si ye na ye nua na wo online ye aso den na e ba mu no e den na e ba mu as a man of God, as a human being and crowd was serve free mu fact for a week let me tell you. wow yes because I felt say me back home and number 1 number 2 me who say Ghana ya lusu abrimpon eni akasifu bi anka wosan komotenase no mo hwe nkyinima na omani ye die betimi aba eni abusua bi
munyam ene abusua bi kase nti areho e kan me nyame enum nukreni for a week na mentimi nidi and it became a very strong prophecy. Ghana hani we are safana nyina even CNN BBC na me hwe BBC ene wa he yes and it was serious interview. I had an interview on DWTV in Germany and it was serious. Okay. Yo, I was seeing a good prophet, eagle prophet, and sa Kintampo waterfall no school crab be called why Biako Bugu so Emma and cry over 20 omodoso pa e free mu na me kaisa that time no aban editable to ho for some time for some years na excursion bia enkoso until say omo ye ho ye ansa no mo sign open beam. All right, enti nia pese ye hu enne se bi obi a ye ne no eba bedi nkomo eagle prophet na nkomo no de ne maka me se ye main topic no ho de so ye kasa na as directed and as moved by the spirit I also move in the spiritual realm and I'll be asking him questions on your behalf. Enti ene sa nkomo no e na ye ba bebotie bi na efetu hofu papa ansa na ye bekọ ye nua be me ye oni ye bedi nkomo yi mami bisa say no me eye den ye ka say no me a eye ebi ye mami kan say eye ahyehyede a tu ni pa bra boso na isi ni kwan e wo number 1 ye die mu number 2 twane nkwaso e wo asase number 3 pepa na ni munyam number 4 wadane ni pehunu e wo asase so. Okay, enti no me no ye die yetime dumi obi ka say we on di ye da. Yes sa oh see ye ka say krama me bia dumi ne ba say onye ampa ne ba na say ye ka say ya I girl ni friend Abigail obi a dumi ne ba say wonye ye da ne ba ne so anye ye da oh hey friend Abigail wabo ni din sorry. Okay, Abigail for doors. We crab di ba ko ya Abigail. Okay, enti enkomo no we ye na hyase ye nyanko ba bia. Mama fa nko power specialist herbal hospital Collins wa Gina Konya. Collins aya topics aya na ye ni dewu. So, Banam Bishia resource persons like say prophet I want say. Nim die wom. Yeah. Enti no me ni etimi ne to so ma. Wo betimi ayare. Mebre wo ho. See ya na ya hwe nsan kan mu yi. Odi fu aka na nokre. Yo, yanko power hombra. Yama ahwefo nyina na atiefo akwaba e de ba power mre so. Na power specialist about hospital de empempem na medwumadie so ama ene wanya ayaresa na musia enso anyanya nka na wisia na abotoyam aba na ya de asedane bi ma power specialist about hospital chese ye hwehwe mu pa ene enupa ye wonti no ene saafo enyina musuafo ho ato mo a na yakasa aseda enka power na dodo na nso ne osi apene na yare edokro wom etete won na no ne yaka kira wo se ne ha wo etete no mpemu a ewe wo nkasa mu a etutu wo nipadua mu hyehyew oje ho ba bi a enye ye no power ene wo ho emuaye ede ema ene wiei eti ya numbers na o TV so na emu no o tie radio na nani ha no no emfre 0244 54 44 22 0200 38 31 ya WhatsApp no 0555 79 yaje abasobo a na ye ne emfri tete se srade bone ye betre ni padua mu ni fi ni bacteria emo infections ahodo de ni okura no aduro okrom ho na wasama ni wie peye no eye power specialist about hospital ya baye hepatitis fo nyina abose amene ahoto atimi aba ena me hyase na meka no se nei dodo na ana ni wisia ni nyanka na efri power specialist about hospital chese yade we ebija wo so a odofo ya na ehu na asefim na ne ese twa wo kura ne se yade na etretre eti kame se nei efie bia na busua bia no ebi ewom ye hunu ne so hwe ne ye hunu ho asam kan ene toda ne da kwhye ehum ne yaham ene yenti abonsam so wa mo yare ona ase nyina na atata afeja we de ekoti abonsam so sro fabra power specialist about hospital trese etoda na sro boni beja ni padua so bi kwaka abrebo na eno na infection se bacteria moa ene hepatitis moando beka ho a bo se brebo ne honhono na etutu akuro na ese ebi de ekwa atimiti nsuo besi mi ho papa bi wo se le brebo no maduru ana epro wa no maduru so ana brebo no enane na ese eho asam kan ye kan no onim etimisraw power specialist about hospital ye ne free 2017 apom demo nim difo ne panifo ade atumi sampa
ye dwumadie e wo hepatitis ho no aso ani ne eguso nso ye de bo amanfo agye nkwa na oso entrance na enwu ni santene se wachiri nkasa etutuwo onfene wonfi a ogye ho ba bia enye yie ye funu na ayetatwo no mese enye duabo na emu srade ana ahyemu saa onse eninamu ama wote ya o bre mesi ne ye hia wo ye musa so yare kyese woni nyina e kire join this abija wo so no ama unhunu ama ne pa yie ahweye na koka ukidney na eho na ya na o se hyehye efefe wo so na ase tatai obo se onfuno ene wanim na epegya obi a enka abofuno ene fie nti oso ti awo fon no afede wasa epegya biem a odofo ha na wanhweye a ade be cheno bo se kofahyew yese yanka bi nhyem na wakra na wokọ power ese wotiasi ensan ho enwu hepatitis nti bomode ne fa bedan ye kuma se ya wo fe yase jadbo police station hwe animu saa nso na enkran eye kwabenya ACP road power bus stop mepa chow takwade wodi wani kire anaje estate ahantamaru bank no ye ne bo ho oba onsabe kan ye na hepatitis mo a abegya woso eni ti wo hawa ye kan wonamu ahohene oyaw meso ho menka me ho ni nyina no odofo osubenya enkwa atenasia na eye power specialist about hospital me kan say no entirimu yade sesiatika yaw ni nyina yesa ewo yaso ye jesa srade no etimi sisi ntiri ano kwan ma ene moja ntimi ne afusan wo nipadua no mu a na ohausa ibi na ye ka ho asem me se power no na no nam ano ohye se ene betima na ne srade ahye ase ewo nipadua no na moja timi dia afusane ama wo soso nipadua na tima yeye me se ene siatika yaw no ya pa yie odofo wotewa asem na wo sore nso a na waka ho bomode so babeda power specialist about hospital na yadomo aboa yi saa wo ha we nyina firi ho na oso watimi adi wakwane aba abo bra se ne se na efata mepa cho infections betra ho a esi awo ho kwan eti awo a wapɛ ho asɛm adi ho asɛm a ne nso bohye nyina yehwebuada no mese power ene betimi aboa na nsan yawo a wote moja etu buru so bra obu nsan nyina kyerɛ fibroid yi oso oyɛ enya bi na nika sɛm se power ene wonura etimi hye fibroid ase moja sɛm biara nim na ohaw biara nso eni akyire yendo ne abibiduro eti ade kan wa ɛyɛ guarantee se ho ebeto wa ohaw biara eni akyire fa ho to power so na ɛhɔ ne ebehwɛ se ovarian cyst no hawa abam nyine be ye firi hɔ ene wi sabu a enkoyie na anu na nsade ne nyina ne ɛhwɛ apepa firi hɔ ama ho etimi atɔw na etimi to nkosua yie ovarian cyst ne yie die a mese so wa wodi enko ana power ti ase die ye de duro kan wa ayade se obetimi awo na me ka kyerɛ me nuano memma sa change na adɔso oso bɔ mo ho so na eno ba no tu anamo emra power specialist about hospital nye nhwemu emfa mawo fis infections atra wo so a me se nkwabo no entimi hye oba nyi nsan etine yeso low sperm count to abra ne enhwe emfa mawo na yenhye ne ma embo ne bemmawo na oba no ene gentimi mbra fis brama wantimi anhye oba nyi nsan a abre nyina no oba no ene fama ne hunu ene abenidie mu na me ka kyerɛ wo se wugya oba no so nkwa so onkopa wo a dachi one twese kan de beka iso a ene nyina mfre 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ani e bidi animu nkomo no ye 0555 78 be pa chow oyefunu se osa na etete wo me se nei osa na eba in different ways kane na abon so bo ase na hyehyew aduane to yama na ya wo ya na se de etra ekose wachiri nkasa nyina atimi tutu emo aposo nyina ya wo ya me se osa betuma bubu agu kyese so kotodwe no aposo a odofo je ho ba bia enye yie hwehwemu no adanadi eti abane sa me se yamfa ho ntu nyansa na onim de so enko painkillers bi ennom keke fisanya no ne anu yie no bomode se wate yankaru ani be kire power specialist about hospital na yadom aboaw na nnompemu yare ni nyina na yatimi ahwe ama ho so atimi atɔ enyini ba eno so etimi kofa sa ha we ba timi sa o first time san kotodwe wuti dede ewom kukuru kakra eba waposo nyina eya omra eye power specialist about hospital and yehwe nompe ema esa enya enkwa biem mese odi na abu ana ato afre ho a eye power specialist about hospital ana oba ye behwe ama ho so atimi atɔ prekope orofo meka na menka enyai se ene dwonso mu hawo nyina no power ana yesa no mese ne katika eda obema mu a eye power specialist about hospital eho ana yeyi no ama so wanya asudwe ente sa ehyemu echa mese ene kidney stones and bladder stones awote ho nsem no ne hawo ene ye kofa ba no eno so ebia nie ti boboden se odo ani bekire power specialist about hospital na yadom aboa no chem ebradwon so ene no dwon so pii ni nyina no prostate ho hawo infections and kofa ede ba mese sa nyare wa we nyina no ninno de power specialist about hospital eho na wo se nyina ne sradia na se hye sradia se free ni paduanum
ɛma mogya ntimi ni afurusane yɛmpam mmoa infections ahodoɔ ne free nipaduanum ne nipaduane ntimi mmɔ ne brade mesrɛ wo kwati power na ɛne asamado ana okra ɛde akɔ 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 79 78 kompo ho asɛm nyinaa no ɛyɛ power specialist about hospital Dr. Besie obedi okunu no wese ehuru mesrɛ bra na yɛnsiesie na wo so life no etimi ebobi me kɔ me nya wo kwa ye we nnuani bi wɔ emonten so a na me kanfo hepatin herbal mixture e de amount se odofo ene we na e boost immune system yare a eta twifa wo so edi wo so atrantwie ema wonya hoto ni nyina no nya we bi na ebobo ene bema nkwamo no immune support na watimi akon edi yare waso enkunim ena ho bɛyɛ den na obɛsɔre anopa no ɛyɛ nigye ene ahoto mu na otima akɔ adwumadie so a mesrɛ ɛyɛ hepatin herbal mixture no ene na onu bia ebetimi aboa emframani mu awo amanfo ɛbɔ wadodo na ɛbo ayere ama ahrawa no nyama enkoyi a mesrɛ ɛyɛ cough care herbal mixture no na wonu bie we ɛyɛ ɛwɔ ɛde enkola ne pani aduro no mepa chow infections ahodo na mframa mu efuturo no mu nti ene kuhu kɛhɛ ne nyina no ne ɛbrɛ na se no ɛyɛ adua ya cough care herbal mixture herbal shops and pharmacy shops nyina no obowura mu a ade sɛ onsa ɛbɛka bie yɛmmo yɛmbrɛbɔ ho ban na brɛbɔ no nya ahoɔden enni efi ene start bɔne so nkonim ene hepatitis ayɛka ho asɛm no wo so uyi no akwa na ɛyɛ libocare herbal mixture Liboke herbal mixture adura ne honam sɛ no boa wo brɛboɔ no na ene yade a ɛbobɔ so yi sɛ wɔkyiri kasɛ onfe wafuru asrade timi bɛtaa mu ɛma agye ho ba bia enye yi a yɛse eduabɔ no aduro wei ana support na abɔ ho ban afri saa nneɛma wei nyina ho 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp no yɛ 0555 78 Akoma de bebre wachire nanso ebre nti me se fa numbers no me fa ho to power so fi se yankwa no am yetumi se yamre nyare wase yentutu ase na osofa hu ekodi atibi kodi me da so papa Collins nyame enshaw yen toa yen komo no so Eagle prophet ama yehu say no me de ewo ho na yetimi de no me to so ema udi hia na mama mbisa ne say eden na ebesi ema obi betimi adomi obi say udie ubedi hia eden na betimi ama na basa on a normal ground obi oho a onye ne hwe otimi dome onye obi hwe otimi dome I don't know sani pano kura bayi tumi a ode eyade unse bayi tumi no esai nipa shebre ne nipa nkrabea tubu a onye ne hwe patoba besai ode no me beto abrabo so adwuma sem so unse ohia nso no ene sika ne nam se woni sika ehia wo na untimi enye ne wo se utimi ye unse ntimi nkɔwa no unse ntimi nto atade panhye untimi nya ba bi mfa uti ento nti etimi sisa ene ewu obi a ono ankasa na no ena eyi nika na obi abi na no adome no ena ye wo de da abusuam unse abusua bia wo de okyekere enti nipa a okyekere abusua no sabi se wanfa suban pa ena kyekere abusua na otimi kofa no me etimi de bafie ho na beka fie no so enti din a na da nipa no so no se ebia asomasi a obi a de sa din ni beto no bia no na no me no etne kan ena ya na ye friend generational curse no so yo prophet ye beyi ne baako de di kan no se ebia na eye beyi na nipa kro no adome me so me nyini ba nkakra ne se eduabo a eni ngina so no enya adwuma enti se me nya beifo ne hwe ya obetimi ediduabo atome so se ya bene wa wundi yeda na ebebem no kra Bible a curse without the cause will not stand na hwade bi se obi be dome wa anase obi be ka bibia kire wa eyefidie yes trap trap okay ena isum to ho wi aso obi ani wa onfom obi ena obi ani wa onfom okay so ye wo dua bi efa ne nitan dua we betima bɔ sa dua na echinchini na ehwehwɛ okay so enti obi wo a ɔne obi ani asɛm
ba na obi na akoka ena odi aba abeka no de aircon ena efe ne nkwanhia no okay nti ehod de ne be ye adwuma na chese no nkwanhia bi ena wakwa akohia okay so it is Job no enye Job Jonah onyame asoma no se onko Ninive enko kan na asem no so onko no akọ odwane akọda ship obeye nnome adwadifo na omote koduo ne mu no omo kodi ye dwa no bra ship no start say dane no omo yi omo nneoma ne nyina agu nsuo ni because na yom say nneoma ni mu odu but at the end of the day no omo ntonto no omo to na bo Jonah okay and omo yi ni free ship no de ne tu nsuo mu ehwa na koduo no ejina so enti ye no me bi wa ye nkwanhia no me so onya hwe but obi ade a wa ye no bon said ene wa ba behia enti ehọ na beye die no ebem na ebe waki woni pa life na eba de me ebe ba self inflicted one no so na ebusua no me die no ehọ na ya na ye no bi sei no ye ntia ase no ye na no no ebi a omogina etu obi a na omu etu no me na me ni ho bi kwa na me ni ho ba bia enti ade nti na wo sa eno me na ba sa me na okotu na mo no so a ye no mo nso ye benye bi ma ohia dondo no ye bobi papa ete se fie bia osunsum ne tum ye di fie ne so ena ye nananom a almost start ye busua no ebi mu nante ye okay ebi no mu kogege tumi de bai tumi no wani hu oni tumi ne kasa se babusua ni me de ahye wonsa bo busua ne ho bai ma me ye nyese ti the moment a obaye no bon se akofa problem de aba bon se na nambu kura wo fie a omtimi omo ko ba bi koje ade asi fie a yenwe aponche omo nka nkyerɛw enti wo nso wo start abrabo na obawe aponche no bon se life wo say ye wo kuro bi mu hanne e wo Ghana ha aponche mura kuro mo ye wo kuro bi akraman enwura ho ne nyina ye saa ne na ededa fie ne mu no so ene ye wo kuro bu nso a wo firi kuro mo wo so kokra nsuo a ye wo kuro mo ho ene yes ene ya nti se o fi ho as me fi krom ho nom ana bi ayie ana ware de me akokrom ho ena me fi ho wo se me kokra nsuo na na se me fi sa kro no mu na me fi ho o fi krom ho a wo se o kra nsuo no se me tu bata ai ya obusua bi wo kwa wo fi wo tu kwan no wan kra fie efie me ka fie a me kra tum ye wo fie se wo tu kwan a wo hye bre nyina ba e basa so enti ye nananom a omo chichire fie ene abusua no ebinum wo ho a omo de efie no koja tumi bi ene bi nso din sesa e ofie ho efie bu ana awo eni fie ho enti omo de fan se sika ai wo fie ko dane ejema ebe fie ho na omo se ma ebe fie ho ana omo sere se ye pese sika sa aba enti abribia na adane bia nso wo na chiwade ene na mamra e wo sa wo ye enti mo anye se kim abon sa bedane oha wa beto fie no so wo de unim but the fie ho na free ye find the footprint ti say ye na madwuma mu hai obi betimi atia baabi nso betimi akwakotia ho saa enti se baabi obi atia no utia ho bia na se watia na namomo on the way ade no sitie no enti ade na kwaye se woni ho but the sun say abaye nseso de abeto ho nti no wa baba abeto enti adua na abusua aso na abusua ontimi nka se umfiri fie ho wa ba betom enti de wo fie na di fie ni so no unso di uso ebedi uso yes yo ebusuafo a mo hwaye na mo tie ye enne ye nkomo no ye bisa se ohia eni ahokyere a ebi mu namu pa chese nipa na adwuma bia wo se wo ye owiase mu bia wo ye bi wo kyere nsuo ton bi die okotena office chese wako school bia wo se wo ko bi adwuma papa bia wo ye bi nanso ubisa no 10 Ghana cedis kra onyama ono atimi tena wa na obisa no se edie pa na me ye on tata de papa nhye on top perfume papa fangu no ho enso woni bi nti ebisa sa ohia na nipa kro no wonamu no eyi ono a ena abrabo bi na wobo ena ohia ne te no so ana eye nome ebi ena ye ne eagle prophet ye bisa no sa honhom mu ensemi
na okekan o se bi wa na eye beye na esan ne dia fa beye no so na abenyo papa say no Bacho. na ba akoso so ye ebusua no me na wo kirem sese ya na o se ba akoso de na eye wawa no na eyi wuka nti se ne ye beba me ma no na ekwa akoyi me ka no ehu ebema ho hia abeda me so na ma me ma wo di ansa benya ahoden kakra home sweet cereal legume mix Tom Brown ye di wheat emo na soya beans na ye di aye anopa udi sija so 30 minutes na aben wetimi edi na anopa ewia eni enwumre wa wo mpon tem no ntimi bedi banku bia ma yefunu nye kapo medi wani ntu bedu fie enwumre na Tom Brown ni bi na di ope esichira fa bi gum enchene milk na odi bi egum o mpeso a wobetimi edi ne sa enkra from 6 months eko obia etimi edi bi enkra di impanyimfo di o ma aba no fo a utimi di onyema utimi di ubenya bi opoku trading KJT a Dr. Mensa edum KO ebuakwa offenso tanoso na atonsu opedodo etu aton anu afre 0246697358 na 0546921728 Charismatic Ventures esi odinupa abedwamanso Zahara Herbal Products so honam ya oya enam yarewa hodo be ma untimi ni oba nhyiamu ni nyina okodwamanso also pe Zahara nupa ni bi enche bia eben beba na oni abedi enkomo edi afa Zahara nupa na odi abedwamanso 3p garlic mixture enso eye garlic a ye chidi egutuo mu esan se mosemo we a na ewe ne ye moden enti ya dwen mo ho ene edi aye du papa edi abedwamanso se montobi na monom eboa boost immune system no oppression no esiesie ni ye edi ma oba obu nsa na ote ya obebri akopɛ 3p garlic mixture ni bi na enom obenya bi wo pharmacy chemical na herbal shops nyina opedodo etu anu afre piwak natural e wo 0248928824 0248928824 ye kasa e de afa ohia enipa ne mu bi enam se eye nome ana wan kasa wo kasa bi wana montuo bi na ema oda ohia mu ana ye ne Eagle Prophet na edi san komo no na ye kwa abonten so ene ebimu nso edi nkomo gye o madwen hye mrepem no ye bema moso matie de nkofo so kae na mre so ne ebie phone lines na wan kasa so wabekye wadwen se eye me amabrabo boni bi na mabona me na mohiam ana se ebusua no me na mabedem a me ye me ho hwe a enye Prophet yambra de eye mia me kasa bi ana mia ma na montuo bi a eye hunhum ana honam ende esa na no so me ye abetimi de ohia de abremi Bible kase ye woni pa miensa ye nkase ntia wo nipa miensa ye di kan e ohene tosumi no e sika 87.9 Kumasi de tosumi ensa e di odiuso Prophet su be de maintain da pacho se su bi mam na mgidi se wo fabila kra so ntida ye woni pa miensa a ye nkase ntia wo number 1 ohene number 2 Osikani number 3 di odiuso no asin o papa na o maami ana woduma panyini pacho obetimi apekini bako achechi na we de gidi se tie for krom ho adwiri wo ene ye kasa tie ahemfuo krom ho yeah etie mpeke from ohene no the president for ne huna mani ye di o matem rof pacho mi tie then start from ohene no ohene bia eye tumi ohene bia to me. Okay. Was a kunyana otiso. Enya kwa. Was even Yami kingdom mono. Ye wo the hierarchical powers. Your principalities, your powers, your thrones. Enti adidie no. Enya kwa. To me ni ahwoni bi techire. Enti se obi cassette ya ohene a. Saa ohene no enye ni pesu. Ana ni papa na wa cassette ya no. Nemo o etra ohene no. Eka konya no because akonya no ote so no ene ma ne be yo hene 87.9 Kumasi sabi so bi ne na mabonte no yo hene se wo hu akonya no otena so no ne be won se odimo ohene ni ene ekọ no nti akonya no na didin ema no chief king edi so bi bie na no na se o cassette asa ni pesu na enye wono na o cassette ne mo o cassette na konya ene tumi edi akire wow enti tumi no nso decide se wakwatia me nipa obentinti no o se me sumi yesi it was sorry tia nipa na shebre okay ema ubibia obia be say wow yes e yire so pass furu suru si fom obua bibi be hia okwan mu a e ka bia obebo wo wiase no o ho me bete
prophet ma yenjina ohene ne de no ho na mikro mo hene ade ohene ye bia nkoye ensase no matawo twa galam say ya me hu ni say ya me kasentia na de me nye na me hye me de mo na menya meduan papa bi simanim na me die no na ohene na me twabo no na me twabo no ne no so me di ohene na tem it is the expense of your own downfall. Me hye dem na me bie ma no sa ni nyina o say your life o say your shebre Ohima 87.9 nipa nim wiase Akoma FM 87.9 na eya na nipa bebre ye omo ho anim nyansafo e de bibi hye omo nsam ye de ompeso omo ye okay sabi o papa a woni ne tifie a wantimi amobra nhwew obetimi abie wano adidatem ebi mu di na me de mintimi ne omo bi omo di omo papa atem no omo hyebre ese enye omo obia ni wa obi na no akasa tia na jana ni ewo na jana ni mfunsu mu kura na ni mpega bepi okay trane si di waja ne wonani na onkwa na aware wa asase so enti onipa bi a ontimi nya saade ni bia otwa ne nkwa so okay na obetwa wonkwa so a ade bia do sabeso bia nso no esei eye basa se wono ohene ewo krom na osi ohene no wo krom no onye neoma yi a emie wo se adu asamienu osensia so enka se bi kasafin enfa nkyere no okay ono ankasa one ni nkonya ene tumi ni ahohom atwa ne ho ahia sa ohene na ahohom ne timi bɔ no no makuno ahohom ne timi man nanim guase okay enti yemfa tumi nhye yensem enye ntokwane nko okay enkasa ntia ohene okay ewo ne mfu nsuo mu anase ne sintobi mu jai na afe wo de wo fi se wo be ye beboa wo no hwe so na ye wade na mo ani nka de wa brabo ne wa na mo awutu se de be ya wo kina bi no unkofa esan bi ana musuo bi emma meto uni nchini maso because ani ma we nyina no mama eno na sometimes ya na nipa bi nimu no so nipa bi yesade we no agya no me de ato oni ne nchini maso yen fa ne se ade a wo ye papa yi ohini wasachira wajai sade ma oye no ena obi nso atena ba bi ena wadidi ohini yatem ena waka nsɛmɔne afa ohini ne ho ɔkɔna bosumanim ɔfa ne shinap na ɔbɔ mpae sɛ onipa bi a wakasa tia me onipa bi a wana mama na no atra me nanom masrɛ me mfonso sɛ mo mfa nkyɛ me ɔmo de akyɛ na wie no ogugu ne nsa no anioma ɔyɛ bi a sade ni ba bedi wachi ɛne yɛ fɛ ne sasa no ti asoma bibi bɔne na aba bedi wachi wɔ abrabom nti also ni nipa titiru bi hia ne monyamfo bi hia na de na ba to atwene nti ɔba bi wɔ ɔba ma bi wɔ ne monyam da ne so ba nano ɛyɛ ne so ɔyɛ ɔbrane nti obi na no ɔkasa anyhow at the end of the day no ama we are see at no ɛyɛ mframa mu ne ɛte o nti o se yɛn kasa ntia ɔhene yɛn kasa ntia sikani yes ɛne yɛn kasa ntia obi a odi yesu okay say eagle prophet wakyerɛ yɛn ahemfodie no adekoro ntia kasa kyerɛ ɔhene a wobɛtimi ai o kasa tia ɔhene a ohia ebe dokoro yɛkɔ charistic ho eben wagina konwa watena se ye ba onu sikani na onu so enya ni sika na me masase fia bi da ba bi na opese odi ni sika gye masase mi ntimi nkasa ntia no eno be ne eno me be na o se binya wo sase no igi prophet be kire ye mu na nsam no se emu api krase se na me sinim no eben Aunty Bea boko de boko pa na so yesu adom boko me pese me yeskani panti me sua de me gidi se wo so sua de pa yo fire call Zahara product no so Aunty Bea medase ewo akwanya ode amame na mede encha pesi so free currency kasoye ema ahwefo ene atiefo nyina sede daada ye baha ebe kai omo ye nupa ewo dwaso a ye frɛ no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba mixture no ene awie ye nduro yi ho nkomo ene ho adanse ne de beso mu no no do fo nkomo yi ye de Zahara mixture ene Zahara G capsules ene di kan won nkomo twetwen yi mu na sa aduro we aye aduro a oba ene bema ene ennom se oye bema na wo ho na wakowura tokurobo ni mu na infections pa adokoro infection bi te se gonorrhea syphilis ama obema ni hi ama obema no airphone ama ensansan ati egu obema no ho prekesen bema bi wo ho a ote infection bi te se gonorrhea
syphilis a etimi ma mpempi no odwonso na obre na ochim ansa na dwonso na etimaba bema bi so ho a obonse nsufita na efiri ne bema eba uye bema na otesa edura medi ho adanse akamfo edi ama se beboawo ebeyi infections ni nyina edi afiri ho ene Zahara mixture ene Zahara G capsules se uye obesima so na wo ho na wate infection bi te se gonorrhea syphilis na ma ensansan ategu ahimfi ho prekesen oba bi so ho a onya infection bi te se gonorrhea etimi gya ne sisi yale oba bi so ho a etimi gya no dwonso ya yawo etisa wo ye oba na wotesa na owo sa ma ne hunu we ma ko drugstore pharmacy shop herbal shop bi a eben wo edura ebeboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules se oyo ba so na wo ho na uko fitikum na principal na onemu oba bi so ho a 2 years ni 5 years ni 6 years ni onya ne menseseda ama na wom age problem se oyo ba na wotesa na 2 years ni 3 years ni onya menseseda edura me kanfo edi ho adanse edi ama se beboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules udi ya ne se Ghana ha obako pharmacy shop herbal shop baby eto oduro Ghana ha obenya aduro ni bi na odofo bi so ho a impempi no wadane awie no na yesede ne ho ekeka ne nketenkete na yesede bibi anenam ne ho no odofo otisa na bacteria infection ha wadwana waduro aye ba ko pe eno ane Zahara mixture ene Zahara G capsules odi ya ne se obako Ghana ha baby eto oduro bia no wato sa aduro ya mame na bacteria infection bia ha wadwen no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho odofo bi so ho a owo weak immune system ono nko de bia waye no fon yare nketenkete ana na dwen ono nko onya infections a adura obia fa infection ne beko amabiem no ubo se infections no ekọ na ba odofo otisa pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura ebeboa ebebustu immune system no ama onkomwa na enya hoden odofo bi ho a enam se owo weak immune system ni ntino ono nko de bia wabọ wada sese kakere bia ewan ketenkete cold na hanadwen odofo otisa pe Zahara mixture ene Zahara G capsules no enu ni adura ebeboa ebebustu immune system no na sa do we eyedun wonso odofo se all sapa hawadwen odofo se o combine Zahara mixture no ene Zahara G capsules na all se bia ashawo so ache all se bia etete wo no eduro no ebeyi ni nyina e de free ho odofo kodra store pharmacy shop licensed chemical shop bia benwo wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules na yali bia hawadwen no eduro no ebeboa wo ebeyi ni nyina afri ni paduanim odofo die number si ebia na onti bibia se ana se bibi kire wadwene so odi afresi si abeje so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo nkomonadu ya dura ya fe no Zahara man capsules sa do we eyadura ya yese ya de bo ba ma bia sa oye ba ma na wo ho na wo weak erection ba ma bi wo ha me si edura no mere na okofia na to no ni adwendwene because onim se oba de bobefu onim se twotwo ebekoso ba ma bi wo ha otimi bokapa ba edura no mere a o se o ma oba na anije no wo bo se wakoye 1 minute eti onam ne mantemu a ne ye bone samara ne se ba ma ready on tra 1 se oye ba ma na wo ho ne ye free 1 minute ba ma na ba bia wote ye bon samara ne se wo de on tra 1 ba ma wa duro no aba na eduro no eye Zahara man capsules se oye ba ma so na wo ho na sisi yale pa ene wo betena ba ma bi wo ho asisi yale eteten ba ma wa duro eye ba ko pe Zahara man capsules se oye ba ma so na wo ho na onkomwo no aye mere ba ma mesi Zahara man capsules ene wo duro enu ni duro ono ma ebeboa wo ebebustu sperm count no ko ba bi eto wo duro bia drugstore pharmacy shop herbal shop wo se wo pe Zahara
man capsules na no ni adura ebeboa wo mmereye bia waye adabirido bia waye sisi yele bia bema tetewo entimi na oni mensem no Zahara man capsules no enu ni adura ebeboa bema de bia ye ka Zahara man capsules wasem denti ana ma ye adura da musronko ne se de bia amafoka ana memedro so de ma Zahara man capsules ada musronko ne se do we aye adura eye natural herbs enya memedro na onoma na body temperature e kosoro no enya memedro na onoma na wakoma ebo kinkim no Zahara man capsules ye adura nubra ahodo ana yakeka bom ene ye de fa mfidie ene ye sa aduru ti sa oye bema na wo ho na wo ye mere wo mpeba bema wo duro ene Zahara man capsules odofo nkomana duru ye adura ye fe no hindi heba mixture na sa do we eye adura ebo odofo bi malaria fever e ha na dwen so odofo wo ho na etiridi mo wan etetew na onko de bia wonum aya nyonyono wa poso nyina eye wo ya de bia nipadua no aye hyehye untimi anya adwuma ema ho ntɔ ema ho pesika odofo de bia yale ehye so a pe hindi heba mixture ne bi eno ni adura ebeboa odofo o typhoid fever na aye kwan kwata wo so na wa ko anu maduro no o last stop naba wa duro ene hindi heba mixture odofo say do we eye do won so a say o sugar level na etete won odofo wo de fa hindi heba mixture fa ka aduro bia wonum bia no enu ni adura ebeboa wo ebe regulate sugar level no na odofo bi wo ho a adwuma wo ye na eden ogira ententen eche o ye adwuma wo gya ho odofo adura ebeboa wo ebe siesie nipadua no ama nipadua no anya hoden ama opom den na akonanim ani hindi heba mixture kodra store pharmacy shop license chemical shop bia wo Ghana ha wo se wo pe hindi heba mixture odofo enu ni adura ebeboa wo odofo saje number CBM ebia na onti bibia ase anase open no bia ton wo de fe sisi ebejo so 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odofo number isu twemo screen so odofo se de bia mehye no mesi bambo atrema eye chen ayare saboketema etodofo mentwen emma yare no enka wo hye dem emma wo nyemmere ansa no akope characteristic nupa yede ebedwa so a ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules a yede Zahara mixture no ana mene Zahara G capsules no ebo odophobia boost immune system no assertive infection bia sebiti se gonorrhea ene Zahara man capsules a ebo bema bia waje captain banga abone sa ye frɛ no wa militi bema ene hindi heba mixture ebo odophobia malaria fever etete no odofo ye nupai pharmacy shop herbal shop ba bia to wodro bia topete ho odofo me show bo se otadro no bia obeya danse na waka she characteristic adro no eye papa ampakopa bi na enya apomuden na saa ena Akoma FM 87.9 enenwumre yede apomuden mre ede ebrem samuni say yes January mu say ya aya na cervical cancer month yakasa ede fa cancer aya na eto ema ya wodie no ano intenenwumre no nso pepepepe yede news ni wie ye na oduefo abna de power gina konwa one nurses nimdifo bi efikuma South Hospital omo be cheche ye cervical cancer no causes risk factors any kwan e befa so a e ma ye bebo ye ho ban ediefi cervical cancer intenenwumre tie bi na wonso enya apomode kacha wodofo kacha wunuaba kacha wo maame se ontie bi esan se cervical cancer eje ema kra efri wo monsempa ye ne Eagle Prophet ekoso a ewa ha a ye bo enkomo ebisa ye ho se ohia na adokro wo no eye wa ene wakofa aso a eye busuemu ade eye nome ana sa nkomo no ena ye bo Prophet oka fa ohene de no waka no awie afi yesi osikani yen kasantia osikani mepacho hye no no so kakra scripture no me sure say nkofo be bisa say quotation e bia o be bisa Ecclesiastes 10:20 okay osikani de na ohene de okay Ecclesiastes 10 verse 20 20 okay you wi ayi beto mepacho ya mu bie ma ye why Beluchi ni na ya Ecclesiastes 10:20 mo fan to screen no wo bi wo ka say na prophet wona mo de saa na mo de hunu ya saa e wo Bible mu beka say hunu
Okay. Enti osikani de na ye ka ho ase. Won say abrabo we. Eye bona. Abrabo ye bona. Enye obi a na fruit bi duru. Asasi we. Amani pa bi ayeye. Okay. Amani pa bi nso asai. Asasi we ato din see free be rich, free be poor. The order be ma asase no, and order be ma wo. No mo ayo Akoma FM 87.9 Kumasi. Enye di pa nyina na ewo nyansa. Ewo nimdie. Eti asase ne so a obetim ni bibia ma asase na mo ma yeye. Wo di bibi ma asase na mo wa yeye. Ai. Wow. Said duane a yedua. Yedua wo he. Asase so. Ha. Ti udua wi a wo se wo ye dey. Gugu sunsuo na enyini. Na wadodo ho. Ananya sa. Very good. Enti saa na wi asenete. Okay. Obo onim se do si gu na brabo sunsuo. Obo onim de o si dodo na brabo ho. Enti eba saa na umfa bibia ma wasase ye wa brabo. Enti enso abapa. Okay. Okay. Enti se obi etimi so abana. Sa nipa no oye waduane difo. Okay. The China abokwa akudidi. The ono nso so na obehwa. What the befo. And that so no. Ecclesiastes 10:20. Or say curse not the king, not in thy thoughts, and curse not the rich in thy bedchamber. For a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wing shall tell the matter. Oh! It's me shame dem na me kasa tia ohene ne president ni ade ni nyina anoma kokone bi e be fa akọ say a can no ma ye messenger yes and I make us wiase net na yem frama ti de wo kan bia na obi te wow yes it is so show dem I will have yes no yes ti asema ye hye dem a ye kan nyina kra ahohom tie de ko papa hey I see Prophet Wasuma Patraya ye ko obi ma ya mo san fan to suma ye why me da Prophet Wasuma so ho enti se obi ba ya be sikani e wa brabo mo enafo 87.9 Kumasi. Deuteronomy chapter 18 verse 8 also na many pa hoode many didi enti obo so obi adi a enyame na de ma enti e wa hoode e ba nipa so e many didi okay sa hoode no eba wo so a na aka honam asem okay enti honam de obeya aka hona ama hode na ewo so no ama mfaso de etimi abaso na afi abeye kese na abeye nhira ne animunyam de ama ne panyina enti u read Genesis chapter 11 and 12 yembesi 12 no okay onyame ka kire Abraham se de obehira wo no ne Awurade mehira no na de obedome wo no ne Awurade medome no wow Abraham be yesikani why na dumi Abraham why na bie na no e kan se mbone e fa Abraham ho a na brabo pejae na brabo ye kese na why na hira Abraham na brabo nso pejae a obeye nhira so ho okay baby a nipa opese wo kɔ no wo so obi aduru a ye nkasa ntia se nipa no baby a wo pese wo kɔ no ai se wo so obi aduru hɔ a ye nkasa ntia se nipa nti se ye kasa fa sikani ho enti me pese me ye sikani ai e ma me nkasa ntia sikani debi wo kasa tia na ide se ebia na odni sikani sisi me e wo kwan be so se me na me kan bia na masase fia bi da baabi na wo gye no me di ya wo na makasa tia no na asase ne da ho no de na watimi aye wo so prophet ene yon komo foforo se de me nya nya hwe wo so a me dia na wo beje saa dia sai wo jibe japade afiri me nsa nti me de ya be kasa tia wo ne no so ma kofa no me ama me ho yes ish sure papa we dey papa wo so no kasa o no ai mami ewi ase o emu ya wo emu ya ne ni pen ni mutna okay unim se oskani bi so de sika be sisi wa 87.9 Kumasi. asase na eye wo dia na waje no wo dia saso anwa ne fa kire nyankopon ka kire rade se rade me yo hia ni ena ma propro me nsa ena ma to ma japadi
asuba sisi ka dudu nti opeso oje firi bin se me jai ne mawo jai ne me rade no wahu anwea no agu anase wo de agu asase de so yenhwe se nyame pa nyame pa enti mama nkasa ntia bible quotation no ne de ato so no enti asama the self inflicted poverty no de na me ye gina pa na ya na ya kasa bi enti na da so no curse not the king not in thy thought adwin mu no curse not the rich in thy bed chamber o show them ho no for a bird of the air shall carry the voice and that which had wings shall tell the matter to God when ana honhom a spirit yes enti asam na ye de bible quotation no prophet e de amaye no enkasa nti ohene enkasa nti osikani na fa o se de odime so ye ba adwumam ye ba efie mu ane tima men kasa nti apanyini a odime so okay kind Proverbs chapter 4 say by your mouth you have been ensnared one no na you ka oh say mpanyinfoɔ say yɛwɔ nnwom bi a yɛto wani huna hwɛ waso tie na wanyɛ bibia na yɛde ani huna yɛde ano ka okay ɛnyɛ bibia na yɛde yaso tie yɛde ano ka na mayra o Waira. On right. Mayra. There be. Busa masem no foforo. Me say a person in authority. E dey nti na me yen kasa ntia a person in authority because so say no so timi di hia eba me so. De ya no ka no. Ai. Mayra me ni abiem. Waira. Ba cho ehumi me ho asam ye ko wa no ehumi ho asam. Eba. Waira. Asem o. Waira huhu. Me ko. Oko. Ba cho ehumi hu bibia na. Eba. Ni ba cho de ye studio ha ye wi ani akwa bonti wai. Say o say aye. Ye ra huhu. Aye nkomo. Prophetic go ye ra huhu ba me twe na ba honam mu. Nkomo ne huhu mu nsam ti o ye ra huhu mu. But me twe na ba honam mu. It was a person in authority. And me yankasa entia because ebetimi ama me wo a wotie me no onipa kro ne di hia. Mpache na me bisa wo no. Afi de waba. Yankasa. Mpache yo to aso e. Enti onipa bia no wano kasa. Also hwedie. Okay. Te say adwuma ya ya bie. A wo ye bi. Nipa no de sika. Ena ye. Ena wa fa wo se bra ba ye adwuma ne bi. So ya o fom kakra bi na ye kan wasemo a wa ma konso na wani atra wani nto na wo kasa basa e basa na unye ye dabi wow ama before God and man obi ani ho a wa ye obi adwuma a wo sori tie nipa no wakasa tie na no nso obi na adwuma ma na ye da ebi ni wiase de o say why you be adwuma wakasa tie nipa na esi ne ye no o me kan kire na menti unye ye da ye ma time ye ma mre nto mre so ne ehwe de wo ye obi a wo kote wo nso ko bie wadwuma no onyame bedua obi nso wo ufie za no no so ayese de wo ye na wo sori tie asa nipa na ida se obenya accident awu anase bibi beto ama wo bibia wo ye bia asai ye wo na wo ntese obi apagya nya sika ama bibia free nsada sankofo na ya ti bie hu bi da ya sankofo na ama emre ye ninkaso enti enunti na onipa bi o ye obrempon onipa bi o ye brempon bia no ohun na nam ntutu yi no hu ba bi o de na nam nsi sebi bo hu nipa bi a o kasa tie nipa bi a na obi a ne ho popora bi okay ai wakasa tie o ya ba nim difo ne nyansafo o mo ya brempon a o mu nim asase no ene anamo a yetu e wo wiase no obi a nkasa obi a yedin na otu na namo efri se prebu obi a nko ene anoma odemo prophet my engineer person in authority die ene ye natem die o the bible quotation na maya hwe nenne social media sui ye mpanyimfo yi ni ye troto hodi wo natem ni ye so camera si ye so ni ye twabo wom ni ye de to say nya ke social media ye de no me bebre me ami bi okay what dey atem na wi no unyeska
Makame boso asama chere my okay. Why okay? Asa. No. Okay now yeah no. Abra boko ni. Okay. Unya baby di utitoe. Utimi koto asase. Enema bi ye unnecessary o. Enye se wo ba bia be ya akakabe nsem no na be kire se wo na wo ho. Hwe. Onipa bi mpokra wo ho a otimi di mpanyimfo atem na nyame ahye da ma ne position. No na fa kwan bi so. Be me enhwe. Na wo piano to form. Sir. Yes. I see. Enti obi betimi abegina TV so abeka chem se o obi kura ka sei wa be yesei. Efidie. Yesum no. Edanani. Okay. Ena obu o kura nso a ye mpegya no saa. Obeka fo. Obu nso nya me be pegya no. Edum pempenso a na wo kaseti ankofo bi a no mu gina side bre no. Fidie ne yesum no. Obeto fom. De na obi wo ho a na all can the same thing. Because once obeka asembia for obi ho no, you stand to repeat the same thing and the panic. Yes. Yo. Yene iyo prophet edi enkomo edi afa ohia adokro yen. Na eye ya bra bobi. Ene yen jibi so much in matowe but the spiritual side no. Eno no ade bi wo ho aye ya edi yenya emeska entimi entna yensem. Wabobo nsem bebre so na sanya ya ye no yene yenuanu bi so edi enkomo. Ma yenkotie wo mo na ye ba bebisa se de mia me de mano aye samakasa etia panyini bi say yo hini so yo sikani bi se person authority makasa etia na ede ohia no me to me so no ana say ye ebusua no me ene beye bi ena aka no me nsam de egu me so no ekwan ba ne be fa so e betini a reverse sa case no ana ye reverse a enye yi ana ma yentie omo ye ne omo bon komo no ye hia na yaba reversal of the case no ne activate phone lines now so afraid be why no abeka bi ye ba say ya e fana gina yankasa yeso ho se abushe bi o wa ye timika so hia fika e wo mu osusu na nipa ba ku bi a wabo no homode a wa ke bible mu kra no se ne e bra e de se Esau ni onu ni Jacob oji ni shira oji se Esau shira no ba mi papa ka che se o kentere wo ho dia ampa so kentere no ho no nyame asem se otuni benya e ma ono so be de no ho so ati ase ono so nya no nti ohia de nya no me e na efra bushem se o kentere wo ho a ni se o so na obeda de bia manabo 11 12 ansa na wa sorry a o kom bedo ejuma so wa no ho anya a wo nyeska wa nyeska so be kwa koya ohia bedo enema emfata na beba o nti ohia de enya no me e na efra bushem ejuna yankasa ankwan kwa yeso sani a wankasa obebo obra no e na de ebe kire wo so benyeska na wonya ni na ne se o ti mi ka se ye fie di okay tete bere na abushe bi wo mu ska so no omu ntime wo anu ne ye odin but na me dey want to me fasa you have to work I was say we ejuma so obenyeska nti se wo ka se ye dey fie sa na ti na say you are lazy we are afade for mo pe ejuma but so continue wo na wo sorry akoma chin se ne ankofo sorry ko be na wo so sorry bi na wo ko ba ejuma bi a wo kakra wo ye bi akwa express no wo boaboa no a ni nyina yeska na wonya wansi de wo se medi ni nyina wonya 20 wo se medi ni nyina bibia wo beta wonya ska aho chiri kwa na ade beta na wiase nti ane de anya no me ana mfe abusem it's up to you konkwa so wo peja ho na so kentina ho a na wo de wa kwan e hyenya mensa nyame ye ni da so o hye ni wu nti se o how bi kra wa abusem se de a ebi ka se na ye busem de ohia wo ho na ye busem de e beto ohia na sa wo gi nyame di na sa wo de ohia hye ni mu a wo betumi ada ho afisa ohia ni ama saa o wasefo no so wo de ho afiri mu wasefo no so betumi abeka ho ama apam na wo abusem no kra wo de won we ya kan say wo kentina ho na kentina wo na be kentina wo de wo hia hye nyame no nyame mu no e betumi ama sa ohia na eden efus na isa wo to na wo de ani ato abusa ye busha de say na wo de wo sa sha da me from ade bi ohia no be den be ke fio so de wo kentina ho no na wo de wo hia hye nyame mu nyame be oso oboa de awaboa no nyame ne be yi we fisa pam ne mu ama wo wasefo no so efinti afa de wo wasefo no etra kono na afa de sa pam no kra na mo tete na mo se wo abusha no kra na afa de yansa obekentina ho na waji nyame nso aide eji
maybe not fun in two aspects. Back when say me till in church or Bible in church, I said I'm going to a business where a generation. A business where I young kasa mistake and I say unnecessary decision I didn't make it. And I'm because of who be. But one planning and I say I'm making the right decision. Nah shit, no about the book. A business should be let me say a generation because Bible might says we mean I never come boy me up or before or be say aha. And for me, make it into aspect like that. Say, be a bit of generation, but be sure you can say a mistake. You go how old be, but one has we and I'm a big I will say here, to never two aspects. Perception, no, at times, meaning I don't buy without a perception because a woman said, maybe I'm free banner. And papa, me only be sabano 20 teacher. What one more they say, baby, baby. It was a mission that me fight, let me change that narrative. Etimo ebuso otimi giant modi mo so my to change narrative no mean that I don't abide by that idea say abushari ni bin to so better no start doing something plan kakra crowd so be there wetin a change the narrative of the family but so person this perception to why na be wi awo the bia na especially among for the people argument say me feel there before obi feel no ha e konkon but me must argue me that man so me no me dey say my bomb pa say akoko say plan am person funny on shira me nam plans no and as a generation you know me person is swap me change no film say no do na ntimi anko squad anko ni me be by end do there your boy mo dey because me say me start me SS and am yanka say me bomb me call NNIT and am nya adwuma me start nya adwuma and am university na me come also me to be transfer because me E3 I'm about penny school. If papa or media the same time with me in our school, to know about could choose you catch us in your uncle decided you're a couple. Now we catch us okay, fine. We must start to begin to make up in your uncle. Now me no me must start to make gain points in the American school. It's me rolling me home 2013 our data link university. Me yet but I make all weekend classes. And to know one catch somebody no plans. No, well so we decide this and I didn't person me yet no. Now me me home. Na yakupon so dey insira won tiri gen trans because family to say so trans na family yes any possible so I don't buy by that idea what betumi e bi hia say won for so eti wo sa nya dua bia ti no so betumi amo aga bia kan sa ato sa o mu say enye ade nde enye no me o mu say wo betumi afo so uni hia no so you say obetu obusia na say niya ana obre papa obusia de obetu na say bi piawa ukontema atante ana foso so ehia wow say be ya obobo so obi na me ka say enye bibia say atante ana bia ma metohi na wagu ho saa ufoso a anye kra no ubenya damfo bi ana nisa ubetimi aboa wo me ma utimi ko onim kakra se ubetna ade on sa show the famous ni yan so bobo bra na yi bobo bra yi boni ya hiana obe free hianu ya bobo bra na yi ne se obe adwumapa obenya obe service na abrabono bi abesesa amon de me hu no ti yene abi mu so ekobo nkomo no o ma dwen kire eno no wo so wadwen kire eyesen sure ye number si egu ho na enche bia no ye be activate phone lines no na so aba be charge na yaka se bi ye no me ne de eye den ya nyame sofo ahe ye betimi a reverse ana ye be bisa na sa ba o de tro number si egu ho 0243114497 0243114497 and 032249803 short to honum na yenko Royal Homeopathic Clinic for ho embrace say ya ba ya na ofre na prophet so ache kwan be fa so ye benyi sa konya no
ye be ye free ye kom na yensu yenye sika ye ba sese ya wai for wana ohwe wo TV so na ona wutie wo Akoma FM Dr. Ibrahim Adamis amene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ano na ebraso se ye kaka ye ho kakra krafa yapum den ho se de be ya yapum den ho nsem betumi akonkan sanse pani se ama mene wanse no na ifri yare no bi benya nso a na ifri yare kro no eno nti enada ne da ye kaika ye ho kakra kra sanse enipa adwene sebi eduru ba bia na ayese enkuto edu da nwunu mu a na adwo aye dendenden agese kusi awiemu ansa na asan anane ne nyina ye bia eduru ba bia ye honam ne dwo ye kakra na ye refi se yare ewo ho tibra yare bi boye kokono ye mfaye adwen enkoho agese munsom ansa na fi ye dimrika eno nti ena Royal Homeopathic Clinic ye kai ye ho kakra na sabri said ye munim ne ye promotions no nkokra na promotion a ye no nti no me beto me bo akyerekire mu said ye promotion ne sitie na de di kan fa telephone number na ebia na atikam na wutie yen ana wakosra obi ana ebia ja light ye dundum nti di kan fa number ye 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number na fra wonsabe kame wona ohwe ye wo TV so ana se Facebook ne ntintan fidia aka no so no ana wona wo tie ye wo radio so no fa telephone number ye na from in a Royal Homeopathic Clinic ayarehwe bia ye wo Ghana ha na Kumase ye wo Etimetim Monique Junction Monique Junction Tafo Pankro no Etimetim ye wo Monique Junction no so hwa sanso na uba Accra ye wo Ashalubutwe Madina Ashalubutwe Japan Motors ho na ye wo na Techimai nso ye wo Techimai Blue Cross Faith Baptist asori da no ho hwa Alajimi Tobi abrosan ne mu ti wona owo Accra no kwanya abefa so obehu ye no ana de ofa telephone number no a eda TV nani kakraka no a onsa ebeka yen na Sabre Royal Homeopathic Clinic ya bie hospital no so nkokra ewo Accra said de me kano ne wo bi Kumase ena Techimai na ye de adan ye nyina ye nana ye papa Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ya one the National Chief Imam of the Republic of Ghana na Ghana nyina enkramofuo nyina epeni no na ye nyina ye nim se pepe ye obi a Christians so Muslims yo obi a de enidie enibuo ema no yie pa na pepe na sorry etu anamon eba Ashalubutwe be bie hospitali ano in fact branches bia ye bia pepe na odi enimu ebo mpaye ansana wabie adane ahye yensa na ye promotion so yama no atiase eti promotion na ye no yesi ensu otonso efomo oden se ukwa yarehwe bia na before se ye behwe wo no ba bi obewura bia koye sikasem nanso ye ho de yesi uba ubetua 50 Ghana cedis aka na isika no 500,000 enye 5 million 50 Ghana cedis 500,000 20 cedis mienu 10 cedis baako na 10 baako 5 okay eno na ade beje card ne yasama u folder na abewura doctor ho a friend consultation no free wuntu ahwe se atwe moja na de collab na ye kofifi mu bibi mu dudu mu ehwe de ewo mu a eno nso ye be ya ama free na yesa wa afidie nwanwaso ewo ho afidie ne behwe wu nipadua no firi wutrim abesi wu na ase ebehwe wa dwimu wani wasum wahrawa obrebo osaabo odwunsotwa wuntinim wonkase mu nsunum wo baam ubi bia kosi form say twan free of charge yenye ohwe na se fatase ye de wo massaging room na ye massage won so a eno nso ye be ya amaw
free of charge ya yenye ohwe na mom se ehunu yare no enura ye de be ma wo no eno ene ye kire mu kire wo ne ye de wato aduro so ye charge wo kakra na mom ntumi ntua ne nyina ye ma kwan mpom a wutuatua no kakra ti ugusu baji wunro no na wutuatua no kakra for my telephone number no ade ehu hia me pa 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 and now share television any abehu me number na say gu ho kakraka na obi bebusa say na yare be na esa mesro se ya mo yare din a na no nkyere se yensa Royal Homeopathic Clinic ade a yenye eye surgery de ebinum ka na operation say ye de sekan ananda de papai enipa honam no eno de yenye ho adwuma ena afa bi a wo kasa emu abupom se bu a yen seti bones ewo ho say ye kyekere wo nan ana wo nsa emu abu ye kyekere ana say ye kan si ani aye no de yen seti bones ewo ye ho na ebom yare no se de tie bia ye wo kwan fofora yedi ye nuro no efa so ede esa wo yare se obi e wani ene hawo se wahrawa na enye dwuma yie na ya na mframa no esuama wo yese asma oba ye ho a ebehwe na treat ama wo sa abo na enya haw de ka ne kidney u kidney no aye kese enye dwuma yie wotena fa akocha na na ase atatai usisi eye wo ya Uhuna ma yetofo bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic yebehwe amaw se u prostrate na aye kese Johnson no wintimi nyunso yie ana eba ntentem de eye wo bia no oba Royal Homeopathic Clinic ayebehwe ede amaw afi uye obi a diabetes ena ehawo yesi efre na sichiri yare pancreas ne na enya adwuma na emom ba ye ho a ye wonura hodo ho a yebetumi de afa kwan foforo so ede amawa o pancreas ne be ye adwuma na eno atimi produce no insulin ma diabetes no afri ho amawo say ye infertility yesi awo eho na ye den amawo so ye oba ana ye bema empre bebre no say ye ware na sa awo ho odin a na yede hawo ni nyina koso ama no eduro bie ni asase so a enyem oba eye bema na enyem oba enti se koba se hawo bi ewo mu a oba na ye diagnose ye dimfidie chekehwe na se hawo ni free bema no a ne yamo weduro ebema hawo no afiri ho na wetimi anyem yere se hawo no nso free oba no nso a ne yama no eduro bi ko oba bi o ho a wone bema da kra na nsuo yi enyina asa aba ensuo na ekoka wo sachima na okosua no ama kosua na nya nkwa no wetimi anyem no nsuo no na akoso kwa mu a asan abai bede na wanyem enye no nko a say ye stroke na aka wo nifa aka wo benkum ama adwene ne nsisi so yie untumi nante de eye wo bia na makase stroke no ewo adwene mu wo brain no wuti no entini nketenkete bebre ahodo bebre na ewo mu na bia ne adwuma eye ti se koba se faako antini ni mu besie no na ese hawo no ede abaho ebia na ya mo yare so fa telephone number na no ne ade a ehia me pa na emom wote ho mpo na se wonyare na wo pese obetua 50 Ghana cedis bi mi si ye promotion ti obetua 50 Ghana cedis na ye de wo collab free ye scan wo ni padua no free ye massage wo free unya kwan ne doctor ye consultation free na se yare wo mu a enuro ne de obetua ho ka se wo pese wo behwe saa ne eme nyina no a bomodin a yeguso eye adwuma firi dwoada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nso ne fa 7:30 ni apo anwumre no 5 o'clock ti ba bia wo bia fa me telephone number no na ye TV ana radio so no enye yare ni nyina na metumi aboso
fa telephone number na 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line nso ye 0204 496 212 0204 496 212 sa number na afra won sabe kame wono ohwe me o TV so na egu TV na ni kakraka no fa na bia sa bre na ehia wa ebe kakra no na ehia se me mo wo yare so a eno nkyere se yensa se wo ye bema eno waye mre ewo mpam wo de tare na awai wo de fam na abai wo de sia na akwa wo de boss wa petre na age yo na afi Yakubu nwoma train na nchiche mienu na akan ye se wo kodo nanso wunya utumi se bema ewonya second round na nko obekọ nanso ade na ye hojohojo aye peche tutumrika bra Royal Homeopathic Clinic na yenhwe emwa oye oba nso no waye mre ewo mpam atinka ni ho wuni anigye mposa woni be ma beda na nka mpese anigye atimi abamu a bra yaso ye odepua ena ehawo enemu yare ahodo na ehawo se ye syphilis gonorrhea chlamydia candidiasis enemu yare ahodo ni nyina STDs no oba yaso ye a yebehwe ama kama intimi sraw baby bia wo bia me se ye promotion enti emani ntwemu ansa 50 Ghana cedis akani sika no 500,000 consultation ye free lab ye free machine ebehwehwe woni padua na free trima besi wona ase no eno nso ye free massaging ye free sempo yare e wo ho no ye de otu aduro so na wintimi ntua ne nyina ye ma kwan e ma wutuatua na kakra se hepatitis B ena eye wo wahrawa na anya problem ana se wo brebo ena anya problem wo sabo na anya problem odwunsotwa na hawa bamu de hawo bia typhoid fever malaria fever yare bia hawo no se nye ade a wo kasa emu na abu ana bia kompo ye nkopai nyi a bra Royal Homeopathic Clinic ye adwuma firi dwada ekosi memenda mesi Accra ye wo Madina Ashalebotwe onya afa Ashalebotwe ka na wusi Madina ofa Ashalebotwe ka wo Madina ana bebia wo bia bisa se ofa Ashalebotwe ka ofa Botwe ka na wosu besi wo highway taxi rank usi highway taxi rank wo ya pata fefefa taxi drivers no ho unya si wona aka kirom se oba Royal Homeopathic Clinic obi de obeba ana se uyusu boat ana wo Google map wo phone so a unya bo Royal Homeopathic Clinic wo phone so a map no e de obeba Kumase ye wo Etimetim Monique Junction Techima so ye wo Blue Cross Faith Baptist asori da no ho hwa Alajimi Tobi abrusan no me se ye adwuma firi dwada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa 7:30 ni apon enwumre nonum 5 o'clock ebre ene de ye adwuma ye se dodo akonwa ba akofo ntena so enche enti me bone tofan idie fa telephone number no na fatu baby ye na frame na ye monkomo na how bi e wo ho no tutumrika ebra Royal Homeopathic Clinic na yemwa ema yare ne free ho ma me telephone number no e 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Media ene Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic Clinic meda wase yes, papa fana gina yankasa yeso se abusia bi wo ha yetimi ka se ohia fita ewo mu nsusu na nipa ba ku bi a wabọ no homode a wake Bible mu kra no se ne a ebra e de se Esau ni oni ninu ya Jacob
oji ni insurance oji say isa insurance no ba me papa ka che say o kentene wo ho dia ampa nso o kentene no ho no nyame asem say otumi benya aye ma ono so be de no ho so ati ase ono so nya no nti ohia de nya no me e na mfra busuam say o kentene wo ho a ndi say wo so na obeda de bia manabo 11 12 ansa na wa sorry a o kombedo ejuma nso wa yin ho anya a wo nyesika wanye sika nso abekwa kowia ohia bedo enema emfata na beba o nti ohia de enya no me na mfra busuam ejina yankasa ankran yeso sene a wankasa obeba obra no ena de ebe kire wo so obenye sika na wonya ni nyina ne se o ntimi nka se ye fie di okay titibre na abusuam bi ho mo sika nso no omu ntimi wo ano ne ye odin but enemre de o ntimi fasa you have to work. I was say we adwuma nso obenye sika nti say wo ka say ye de efie say na tie na je say you are lazy we are afadefo mo pe adwuma ba say wo kentine wo na wo sorry ahomachen say na nkofo sorry ko bei na wo so sorry bi na wo ko ba adwuma bi a wo kakra wo ye bi a consequence no wo boaboa no a ne nyina ye sika na wo nya wansi de wo si medi ni nyina wo nya 20 wo si medi ni nyina bi bia wo beto a wo nya sika aho chirin kwa na ade betena wiase nti ano de anya no me ana mfre abusiam it's up to you konko a sa wo peja ho na sa wo kentena ho a na wo de wa kwan ehye nyame nsa nyame ye nidaso o nhye ne wu nti se o how bi kra wo abusiam sa de a ebi ka se na ye abusiam di ohia wo ho na abusiam di ebeto ohia na sa wo gi nyame di na sa wo de oyo ehye ne mu a wo betumi ada ho afisa ohia ne mu ama saa uwasefo no nso uwade ho afiri mu wasefo no nso betumi abeka ho ama apam na ewa abusua no kra wo de won we ya kan say wo kentena ho na kentena ho na obekentena wo de wura ahye nyame mu no ebetumi ama saa ohia na eden afiri so na isa wo to na wo de wani ato abusua ya abusua de say na wo de wo sa sho da mefem ade bi ohia no be den beke fio so wo de wo kentena ho no na wo do re hye nyame mu nyame be oso oboa dia wa boa no nyame ne be yi we fi saa pam ne mu ama wo wasefo no so efi nti afa de wo wasefo no etra kono na afa de saa pam no kra na mo tete na mo se e wa abushe no kra na afa de yan so obekentena ho na wadi nyame nso aye de edi no de me fa in two aspects ba ko ni se me till intellectual bible intellectual say yakopon mo nyina pe ebi wesi we aye generation ebi nso betimi aye yankasa ye mistake and say unnecessary decision I even make it and Michael say because obo ha o bi but one plan and say one make the right decision na she no aba be ebi nso so de let me say a generation because bible might say ye nyina yakopon boy nyina pe obi odifo obo say aha and for me no me take it in two aspects like that say je be bit with generation but be so yanka say mistake we go ha obi but one resu ye e no ma be dwane aguso hia busia to me two aspects perception no at times you know I don't buy with that perception because you know e wo say me be me free ba no papa ka ni oni bi saba no 20 cha wa bono mo de say e be du ba bi it was me so me dem fight na me change that narrative no etino ebu so otimi jan yemode mo so my to change narrative no mean I don't abide by that idea say abushari ni bi ntinti so be transfer no start doing something plan kakra so be there wetin a change the narrative of the family but so person this perception to adu na dey wia o da bia na especially amount for the dey to adu say me feel there before obi afie no ha ye konkon but me must adu no me da ma adu so maybe no me dey say my bomb pa say am say the plan am person me fa ni on shira me nam plans no and as a generation you know me person me swap me change no fiem say no do na antia anko squan anko ni sam ewo akoma na wo hwe yen enso ewo onua tv so ene ye kasafa ohia adokru dipa no bebre say eye no men bi ena obi wo obre pa mutie video ya ye nuanom ne ye kasa o se o kentene wo ho a o kenti obi wo no so se wa kentene ho bia still otare a na wai nti ye bebisa papa say sa no men sami a se ono a ne kasa tia obi se ono a na brabo bi se ye busua no men no yetimi reverse na kwan ben so e na ye fa e reverse owi a na fe mo so ma frɛ prophet
Obaba. Ti reversal no e wo ho. Sa no mi se me na mekasa ti apanyin bi. Se eye ebusuamu no me bayifo bi na ne esan bi be san na me di hia. Irrespective of bra me brese me ye na still nyama nko ye no. Ibetimi a eyi sa eno me ne free me so. Bacho han. Kwan be na e fa so yi. Kwan na ho no be me nka me nu. Me pacho. Sesia. Number 1, I was in the pebia and unye no hu. Ewa brabo. Especially in cassetia and penny for near day. So no hu. Na say was a self no anye bi mo a. The chance and I said the probability and I said the propensity obe ni pakese no 100/1%. Obe yeji. Aha. No obe no hu. Na wa pacho. Na nipa na me cassette no say we wu na say me ni access to sa nipa na me kwa kopa ne chew no cry no so. Okay. Aha, nti frama no o kan ahonhom ne so no ma register there at all. Okay. Aha, nti no mo de sa asasa ne sa musuo no edi wachi. Nti once a wo be nu hu say asema me kan ye man kan ye me kasa kira opanyini kwa kujesi man kasa ye nti dem kan no oni ho mfunso mfanche anaso bu okro otiase a obetimi akonanim akopa ne chew say wa cassette an nti onfanche obetimi dia chew eno de na ebusua no me ne de na ye na nanom aye ato ho na edinya no because me say ebusua bi wo ha no me ne de dem nti no ebusua no me ne de no me na me mehu sade we de generational family case no me den me yimiti afisa no me na se say yesu ka sembi o se me ba be ye ohiani said the Bible by defo nti just say exchange. Okay. Oh you say obetimi dane ade no ha nti adane no akoysunso mu ade nti gina nipa ne so o pie frɛ busua no say mentena se e kwansɛm de me nsa hye me dem refam say metena se ye hwe han a manim begu ase nti timi dane ade no nti wura fie bi mu a baabi ho kyere wo mo baabi nso ayeye omo ma yeye na nante e no ma dane ade no me ba cho. Okay. Auntie, also so sorry. Now, Danny Adian, who bet my Juma cry, but still Adian Emfa. Auntie, also Danny Adian. Two so be big to a more. I won't say, why ye now new men in our coso. Now, some magic crystal, dear, Nimojana told me when Sanka, and Danny be any who be. I also already asked 240 or can't say me also, but dear Frebusian could chip. So, auntie say, oh, now the home by my radius crystal, 1 young quadje. Okay. The Akano, so sorry. Aha, now ye ho adwuma. It's magic crystal di no kwa no me ne nko. Wanya nkwaje. Menya nkwaje. Aha, enti emutu enkwaje ne mutumi no. Na eboa omotimi abreaki apam na dafie ne mu no. So nti wanya nkwaje ne ba wo tena se a no me ne betena wo so. Aha, because you will be a wanya nkwaje but onyeye. Aha, say Christopher bebre nya nkwaje ba omo ne sika. Ohia pa. So na waji we Christo ni na hia o sei. Aha, nka so dem prapra kwa dem gasikafo ne prapra. So, aha. Asemna meka tienie. Nka so dem gasikafo ne prapra. Cause no prade a share rade de animonyam say awrade ahira no so store da so bre ne ho ase. But and sorry dem mu pia ahiafo ne ahokyerefo ne prapra. Because prapra na me hu ye mobo. Oh, Debbie. Sa. Na me hu ye mobo wo sa ya prapra ni mu. Debbie. Hey, awesome. And I was some. Okay. Aha, until mama one kasa we die any umpeja bi ni unhire bi. Apart from that, na mama sikanya de enye mpai na de ba ho. Wait, another topic. Sikanya. Enye mpai. Eye adwumaden. Adwuma. Eye adwumaden. Adwuma ne sunsu. Adwuma ne dikan na sunsu maba. Aha. And then obi ka so obi a wenye sike bia obi bi ta echi wenye eye no kre. Ne kre. Sa. Ai. Obu a onim se bibi ta echi ba te bi o maame na afa ba bia ye bibi ama no. O maame bi de ntoma boni yem. Ai, ana ne nua ba bia na se ne nua bi. O shada tonton si ondi ye sa. Enough for okay. Ye ne Igel prophet ne ye no ebo nkomo na won say ye introduce program no me ka say na dwuma doso. Enso ye friend na no say Akoma FM Onia TV me badodo na ye nyina ye sua de ote ye nyina ye friend wo baby so say there be obetwen ye nti no obema ye ne final words na weja ye ho akọ na wa wutie ye na wa wo frɛ ye no wo so wo de wadwen kira aba okọ nyina wotie ye questions bi aba ne number ne ye de bema mo wo pese o hia na ye de number ne bema wo na
wa frɛ no na one na bonkomo nti prophet to yefo na yendi ye ene de be kan skasem na yendi ye onipa bia be di ye ba de gina wan kasa also okay nti de meka kire menua no ene wono wo hweme ne se abrabo we bia nkone ne de enhwe obi asansha ensawasa ene nka se obi ye bibise nti nso utu na ma hwehwe wo de ne nante wo die okay eso breko kra ene so odabo kra aponchi ntimi me ye odwan ema odwan ntimi me dabo bia nkone ne de nti wo de na na ntimo efe emo ni mre obi ade ewo me ne ewo ye ense e obi de ye ono ne de ba de wo prahwe wo de no su kire onyankopon ne dan no e yire so paso a onsa be kan de obi ade de emfa wo nsa nka na hwinhwima de e kosoro so ti de ye wo de no mo ni nkon na hwe ni obi kura yedie pa nso ohwe obi de a wo kwa ene se sani pane de ne so chen no but obi de ya tentehuru okay enti wo de ne crown no mo ni nkon ho ye na mo ani na so na ye ni ye na ebre pamu no ene ebre da so no rade be hye wo ni monyam wani mu nwu ase da na bade de wana mo be sisi ye enkasantia mpanyimfo wo de obi ye bibitia wa fa bibia ma nyankopon cause on ne ko asema on ne be kan asema mo no be di asema ma timi fo timi wa obawro kawa fo abeti ehia na ade beko ba odan ma okase ya memese obeka wasem obeka wasem edi ama 0243 114497 0322498035 wadaroma ubetimi afreye na yabon komo mesi ye hwia ye the prophet number no ebetudwa uhia na wafre no na sabre de oja ye ho akọ. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho Udi, baby, I'll Kasefi. Mr. Fethi Asanti Drabi. Asanti Drabi, yo, yet you. Mr. Prophet Chire, Semi Kakra Mami. So, we do a honor say, Nimo Yadimina. The prophet does share Gentia, Nipano Yadimina, because we do a Wabiti Boni, our Tati so. And now why you permitted to pay his punishment? Okay, yo, prophet, essay. Questions ni na otie, obeyi ye na ya no ampa. Se ukwa, obehwehwe no mi ni mu be be free ba. Ene kwan obefa so a, ode nyame honhom ene empaibo. Ebeyi sa eno mi no edi efri uti so. Nti adua ye the prophet number ne betu dwa mo a ohia dondo mo bo no. Mo frɛ na obeboa mo na ye ye fi mu kom why. Good afternoon. Good afternoon, 1937. Pacho, where there? Oh, about the other room. Madame, you have Ponkomo. Me Pacho Bramia, one can say, here, I brought more power of fidelity, no, but cheerful. Martin, yes, yeah. You Pacho, you. Now, the other time, I can say. Say, about your born near Manu. Or the Emirato. It is often called Genesis. 1. Verse 1 to 2. Or bad, you know. While many patrol may be here. What the idea battle. No, you will know. And also, you keep upon a dinner to so catch your say. Or Yambra. Ama Emrana boy a home by. Some say, talking time, Exodus 21. It's a crown Yama, or me or bad any day with China. And so, no, yeah. And why, yo, 1937 year that's it. Chiwadiana and MED here. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho D baby Alcasefi. Pacho, you're from me, Isaac Duncan, Pacho Casefi, Lungua. Isaac, here too. Me Pacho, me to maybe say, Prophet can be say, no me what, Bishop na ile se ma mi ba breaking na wani na ma side no omo AD na faso na other side ni so di na mpacho na ko break ni say ko say kichi break other side ni na so dia o sabi o no kan no se obi obedi ye kra na
na ne maame bi ana ne papa bi etu anamon bi de boa ne ma no enti no o se nipa ye pesemi nkuminya pacho so ote ase enti ono okopre no prima ebusua ne nyina okopre ma ono ne ma you get it enti no so so hu se hafo no di ye na momu di hia de a na so mo so mo side no mo so tu anamon why Isaac Bajo eni man ko yo ma titemu kwa na dokro we ye wi a prophet number betu dwa no wa friend why yo ye da say good afternoon. Hello, yes, good afternoon. Atanfo boko now so eh. Adom ye ho ye papa apa. Sabu kitakuwa hiyo ni ya juma asisiye kwa na wana pa. So asisiye mu. Omo kuka John wa. No sasa kile no bon form. Sana kapatiana wakati na ayaya na wote sasa nyepe pia na kupa kwa. Okay. Sawa mtu. Ndio ngea na aidia ni no crack me da sepa nyame sha papa tamfo nyame. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby au kasefi? Mjidi baba. Baba, yo, yeti baba. Kasefi. Baba me kasefi bakala sa. 87.9 Kumasi. Hello. Baba mpacho yeti ma TV volume no enko from why? All right. Afi baba kasa. Okay. Yang kan saya mpate bini kono asini tabibi efa ho ba me so mu yakala so no metu ho ami tie no ho hia ana fe no kro wo mpa se ampa dai ebu so ka ho na ebu no ene ahoban bo bebre efa nipa wa yi no nipa dodo wo ana se nipa yan fa se ya kwala na se wo nam ho na ya po edi papa mawa ya fa se ba se mumbono ana montano mo be ka se monjano no mi ji se ya be jao na mo na o mo se ya menjano no so ye timi ya woni ha Matre baba ye da se papa o se aya yembu ade aha adibuo so ebetimi aboa. Good afternoon. 87.9 Afternoon. Yo udi baby akasefi. Me pato se bi ke dia me kasefi kaka aboso. Yo ma me ma o volume ni nko form kakra wai. Me pato yo yeti o. Me pato enu me na nkasa no e ya die bia. Ludo na e ya dia. Efi ebusiani mu ansa na ye no wo ba we yan dia timo. Anti ekade bi a utumi so bi wa obone wo ma bi pa at oya ewe enkoyie. Nti ni prophet ya adwinke ya ba ye kristo fu a enu pressure nu mi a ya ba ye safu ebusiani mu no efi ye so. Okay. 87.9 Ewo ho. Na eye ma wankasa afewa be hu nyame na we hu se enu me bi ja ho ne se ye hu eduma. Obeye hu adwuma. Bible can say ye ta no ma ye bone na we ni ho. Na yen na ye sia na mu yo. Nti se ye ya awofo ba ko ye mo ma na se wo poti mu a na se wo se ibi wo ye job tiani nya ye na ye se wo na wo. Okay. Ye da se. Nti obo wo se enianu bebre wo ba ko ni ma. No mo di ye pa no mo maka no so di hia ono wetu ho anamo ye da se nyame hwa. Good afternoon. Aunty. Pacho ho ye de. Na me adu si ko ni ni. Ai si ko ni se o ne ne faba. Yo si etie we. Me si ana 37 na na fa no. Ai ne ho ye o se ne ho ye. So fu na small workan. Aha. Ya baby aso kwa ni mo se kwa so Bible si bu na no wa je ni. Aha. Awon kwa wa. Aha.
na sa akola akoto panyina wunim no na to okodi na fema enfa nya ade ebeboa wo nti baba no hosoma wo kan ma so baba no question work nipa no betimi akasa etia na uyi edie aka emma nya me da sisi ko ne wo kan na no kwe na mfua ne pa amen onsha wo aya o ta maka ka ye ne nti wo ba kuma se kwa dia se de afa na damfo ano no beta ya besra se ya hu nsem so hu nsem good afternoon good afternoon yo udi baby a okasa fi you can say because I think kwanza kanka yo yetie o Mtato ebe tono mi wo so dero se no sintrama oyajma enko yera so miskan se no me da so be yedi ehu se no me da so Mtato sa wa wo sha brebi e wo sa wo bredi adwuma bi e wo sa wo ye bia wo ye nso niama nsisusu yie ma wo de a ne wo hu se so ate ase aha enti eno sa no hu se niama nhye da spiritually bibi e di akire na wotu na mo what my yet na pa out said na o yet na is coming so be on time to show so atindo ko bi na te se yukra wan si yukra na oh kafra why yo last but one caller hello madam yes sir good afternoon good afternoon I say to oboase yo yetie o ye fa me ma Florence yetie o oboase me pa to I say collection plan go for me can do oh asofo no so ya o mama ye ju akakra ye ko wa ye ju ada ko tun se se nyina na mai ye ju aso da musa aboche o munye ni sai o bi fa aboche ba ye ju ne ka o se se de so fo kan o bi ye jumaden oh so so se sa mama ye amati anopa no ye ju aso da musa dia no mo ya sorry we oh ye je o mo se ta ndi ma ye na ma no wo ma na transit Ma Florence ye da se e ma no so de bia bakwa ye dwuma do kwatena so dem ma obedi hia aha na ma Florence akaje last caller hello good afternoon but oh here oche nya de me wie de asena ichechopa e da se so so tie in sama o kan na da de penyibu respect no hama ato magin pa okay no always na papa ka chem de driver ni bi pensidia no de wa ba ben wodo instead of the media wa support mana we su wuti na course fan onye by that we back to be on always do go penya na we jina na kin ku seni kin no na course fan da papa ko ba ka chem na ni sien akodu tum papa wa papa ni ya no obi ta mo wu ka pe so bo ba tuntu if you only show one or that why you be you run the papa when you the meaning or diamond okay na muka na bada ma so we you pa me en kasentia pe ye da se papa you last caller good afternoon hello good afternoon me de haneji kasi man komanda kaswa man komada di na ya me do papa cho kasa yete o papa cho kasa na mo kanu aha no me na o kasa nya no me no ana efe bi o se de ni mi ase papa generation papa because ebusi bi wo wa wo sika wo ni ba wo tumi de kwaso ebusi bi wo wa wo ba wo sika nti ka nyamani na ya na mbom sana atokunkun ma yeti asese ye kitin ya hunkintin hunani mo yin no kwali ye bosum nyame edi nyame na bransem no do na da me no me no ayi asiwo do na wanso wa hokeka ni nyani gidi okay ya no me pa ye generation na wo wa me minimbi ametuna tetire bi bebre generation papa me pocho yo ye da papa ye da se nyame show yo ye da munna ma se emre no aye be yentimi fa college bi abiem enti enche bia ye be sorry na enuanom a maboa ye for Paulina project no ye da se pa ne musika mode abreyen akoma mu nsem eba so ewo Akoma FM ye wo kuma se aye bi mu frɛ ye fie chom se ye wa Accra mpacho ye ni Accra onua TV ene wa Accra ba ye die bebia ye program ni fi no ye wo kuma se asokwa ye ne shopping mall main entrance na main gate no ena edi enhwanimu
de bia da ene de de bremu yesua de bebre e wo dwumadie so wo wasem bi so e kire so bebre na wo hu ba bia wo de bekọ a eno so betimi de abre yen na yaka ho asem e de amaw ye number wo be frɛ so pesa oni yen edi enkomo a ye 0530 0530507849 0530507849 eno na pesa wo de wasem ba e ma ye ka na yesua de free mu a na ye boaw na wonya ho solution a wo be frɛ sa number we na ya peda e de amaw na waba edwada ekopim efiade bia 1240 ekopim se no miensa ebebo na ye de sa dwumedie ye de bro me se Akoma FM ye wo Kumase na ye wo enti ubetimi aba Kumase asokwa udi odru shopping mall kwa wo se wo kwa Akoma FM ye dan si wo kakraka na Akoma FM ebo enimo happy birthdays bi ewa ha ye fama enuanumi na ye nsori dwumedie no so ne fa sports embremo we ekọ ama Stephanie in team Oko School ewo Solid Hope International ewo Asokwa we efi o papa John in team or UK na o maami Erama oye ensa ewo Asafo Nails pedicure ni manicure ni nyina Erama eyebi ewo Asafo almost Stephanie in team nyame on show na onye okese beautiful little girl nyame show na yini ebe penyi papa get also biem eko ede ama Nana Amma aka Amanda owo Mamponten Nana Madodo na etai fro Amanda unia be mani Opoku Justice osi oma happy birthday nyame on show na onye okese papa production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakodie Imano Kwame Vadi Beluchi Nana Yaw Era na Peggy ene de team no ede program ni nyina ede bro me a metina akonnwom di dwumadie no chia me so me din ede Beatrice Fiogabra go betimi afra me Aunty Bea senya ye kano no ye sorry a onua sports eba na Akoma sports so eba enti little ejina ha ebusua panyini Pepe na Sir Ralph Stivo omunyina ede sports ne ebro na